census report adugi matungina koi delimitation tawgudabni haidana koi miyamna lawo kholaw lawdung lakpani masigi mari leinana akoi koi miyamna kari warep lakhom thopage kari tobam thopage masi kamaina thengnagadagi haibadugi matangda ngasi koina ninazadgadurabasi asigumba nainabagi thoram masida maruiba koi charuk yabigidurabasi koigi masi moderator noza Nabukumar retired professor Manipur University resource person oina koigi R.K. Narendra professor and head of biostatics RIMS ade koigi Irom Larit senior advocate ade Pradeep Phangjombam editor Impan review of arts in the politics haiba miyosing asida masige sigumloba thoram masigi maruiba masangoiba posting ado miyamda koi takpigani adna sigumbo thoram masida masigi moderator oina lengthin bigidaba oza W Nabukumar koi mayagi phambak ta lengthin birnaba koi mayang taraptagi sinjarangjari singi taraptagi koksinjari oza lengthin biraksi mathangda aikoigi ozana lengthin gro matungda ngasigi asigumba thoram masigi resource person oina lengthin bigidaba koi oza R.K. Narendra professor and head of biostatics RIMS oza busu lengthin bignaba ningsingjari loinana aikoigi masigi sigumba thoram masida aikoigi ligen gitamda moroiba wafam thambigidaba oza Irom Lalit senior advocate pusu lengthin minaba ningsingjari to mathangda aikoigi thondo hedona aikoigi journalist ta Manipur gi maming leba oza Pradeep Phangjombam ngasigi aikoigi sigum thoram masida yam politics ka mari lenaba wafam khara thambinaba koina hajirdo yabirakpa oza busu lengthin minaba koi koksinjari oza singna koigi lengthin group matungda masigi oza singda koi ngamjaba koigi kudol namamdang tambina haiduna koigi chinjarangirba singi maikaida tamjari aikoigi asamba presentation se pigra matungda asigumba ngasigi sigumba thoram masibu koigi lengbirakliba oza sing amadi mayambu welcome address pibi ni nungta kai oza second koigi president UFF pu mayambu koigi taramna okpagi waron pibi naba koksinjari ngasi nongmagi oiba khana nainaba simlaba discourse inaccurate census data and the demographic imbalance in Manipur haiba sigumlaba one day discourse asigi moderator gi phampham langda lingshin biriba mingwana panjarabada oza W Nabukumar retired professor Manipur University ozabu sinjariba LUP mangagi maikaidagi ozabu taramna okchari aduga ngasigi resource person oina lingshin biriba mingwana panjarabada R.K. Narendra professor and head biostatistics RIMS ozabusu sinjarangjariba LUP ki maikaidagi
Ojabusu Taram Nokchari. Anisubata Oja Irom Lalit, Senior Advocate, Ojabusu Taram Nokchari. Mathangda Tamo Pradip Panjombam, Editor, Infant Review of Arts and Politics, Tamobusu Sinjalangjariba, Ekwe Lup Mangagi Maikaidagi, Taramno Okchari. Aduga Mang Lengshin Biriba, Manipuki Tongan Tonganba, Civil Kunaida Tabak Viriba, Leader Sing, Intellectual Sing, Amadi, Nasiki Sigumlaba, No Magi Waiba, Kananainaba Discourse Sibu, Saru, Yanaba Lingbirak Liba, Manipuki Tongan Tongan Boma Pandiki Lakiriba, Nukshijaraba, Isilino, Satra Satri, Imaive, Amadi, Maira Paibi get over Togang Lobiriba, Mayam Punamopu, Sinjariba, Lupmangagi, Makaidagi, Taram no Okchari. Aduga, Nasiki no Magi Waiba, Discourse Sibu, Manipuramadi Manipuki Tongan Tonganba, Mapam Sinda, Miam the Paujen Yohon Bigedoriba, Prince and Electronics Mediagi, Isinina Buchu, Sinjalangjariba, ACOAM-LUP, HERICOUN, LIPUL, UPEP Amadi, UNACSU gi Maikaidagi, Mayam Punamopu, Hanna Taramno, Ukchari, Haiba Karachi Tamjarakandayak, Punamaputin Sinjag. Hoi Masi Langbirag Liba, Amadi, Tamasum Yobiriba, Mayam Taramno Opui Tamasi, Roy Kiboloina. Masigi won the discourse on inaccurate census data and demographic imbalance in Manipur. Haiba Hiram Masigi, hiding a Sinaba Sigi, Nungi Waron, Pibinaba Quay, HERICOUN President, Rongjan Ratanbu, Coxinjeri. Ngasi khoigi ACOAM-LUP, HERICOUN, LIPUL, UPEP amati UNACSU na sinjadana pangthokliba one-day discourse on inaccurate census data and demographic imbalance in Manipur haiba khananaina bagi mifam asida khoigi moderator oina lengsin biriba aigi oja retired professor W Navakumar, Manipur University. Aduga resource person oina lengsin biriba aywaza RK Narendra, professor and head biostatistics RIMS. Aduga aigi tamo Irom Lalit, senior advocate. Aduga tamo Pradip Panjawam, editor Imbalance Review of Arts and Politics. Pu aigi maikai dagi kai khumna bauchari loinana ngasigi khananaina wa mifam asida saruk yaba lengbirakliba tongan tongan ba lup ki lusing basing aduga tongan tongan ba sinfamda leibiba leibibi aduga khoigi activist oina leibiba aduga maira paibi gi aduga nupi lup ki thongmi sing print namadi electronic media gi silinau sing pumnamak puso hangni kai khumna bauchari karigidamakta aikhoina ngasigi discourse asi sinjari bano haibagi nungi oiba warol dai khara thamjage akhoi pumna magna khangnaraba wafam ne madudi leipak amagi saukhat thaurangi aduga tunglam chatki magi planning tawum matamda aduga aikoi gi khunai gi saukhatpagi hiram khuding makta akoi gi khwaidagi maru oiba pot ase karino hairakanda aikoi gi lamdam sida mising kaya lei karam ba phurupna khundai nupana kayano nupina kayano ahalna kayamno nahana kayano angang kayano haibna singba masi mamutana magi statistical data report se yam sumna khangba se mathau tai maramdi paikhalakadawriba saukhat thaurangi thausil khuding magase mising du de yumpham moiraga khoi tawrakadawribani holakadawribani aduna census saibase aduki matik maru oire adubu
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯗꯦꯀꯦꯠ ꯑꯅꯤꯔꯣꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯟꯁꯁꯀꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯄꯦꯟꯅꯗꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯅꯕ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯕꯤꯔꯦ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ 2001ꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯁꯁꯀꯤ ꯄꯤꯈꯠꯂꯛꯏꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯤꯀꯣꯛ ꯊꯤꯕꯒꯤ ꯗꯥꯇꯥꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯁꯣꯏꯔꯦ ꯂꯥꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯉꯥꯡꯅꯈꯤꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯝꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯁꯕ ꯗꯤꯕꯤꯖꯟ 9ꯒꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯟꯗꯦꯜ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯁꯕ ꯗꯤꯕꯤꯖꯟ 9ꯗ ꯃꯥꯎ ꯃꯔꯥꯝ ꯄꯥꯎꯃꯇꯥ ꯄꯨꯔꯨꯜ ꯆꯛꯄꯤ ꯀꯥꯔꯣꯡ ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯆꯥꯡꯗꯒꯤ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯒꯠꯇꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯑꯗꯣ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯕ ꯐꯪꯈꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯕ ꯗꯤꯕꯤꯖꯟ 9 ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯔꯦꯠꯁꯦ 41%, 54%, decadal growth rate ni 58%, 64%, 69%, 118%, 123%, aduga khwaidagi wangbada 169% bawba misingji hengatpa haibadi chatnaba yaroidaba khoigi sabokpa ngamiba mama amana haibadi reproductive age da leiba nupi amana sahi 10 da pokpa machana masing hengalakpa matamda woithokpa sungya yararoidaba aduguma makhalgi growth rate ama utpa data si lakpadagi di miyam zina 2001 gi pangthokriba census sidi pura soirena masidi chumdrena haiba wafam se lakhi masi lakriba sigi maram mayam ama leigre aduga maru oina masi aikoina phaujabada manipurda haukiba chahi khara asida decade khara asida magi Kanglup ki furup ki oiba interest ta akhoi ethnic nationalism sagalakba honarakpa matam sida ngasai social amadi political gi oiba adugumba ahongba kaya ama lakhi aduga akhoi gi yumthangnana leiriba Myanmar dagi akhoi gi cookies in inau singna akhoi gi makoi khangnaba makoi ga sangmanaba lei haidana akhoi gi yamna porous oiraba kilometer 4 lomgi Manipur ga tainariba international boundary oiriba Myanmar gi lamdagi akhoi gi ain gi oiba sangna kanglon ngaktana akhoi iramdam sida sangakpadagi cookies in isilinau singi missing de hengalakpa makoi gi khun masing hengalakpa masi akhoi pumna khangnaraba wafamni open oiraba poni masina maram oirakanda sokol nagani haina leiriba akhoi gi isilinau singna makoi gi missing di pokpa khaktang oiba aduga ngasai gi akhoi gi sin kuki silinau singi di lakpa changsilakpa masi saubok haiba tare adumaina changakpa mi mayam ama influx mayam ama migrant mayam ama na maram oiraga hengalakpa sida magi oiba ethnic nationalism du sagalakpada magi number game sigi mathau taba lakpadagi akhoi gi kolomna chinna akhoi gi asengba mi di leitabada hengat handaba yadabagi phibam lakpadagi hengat hanbasu leigre aduga khoi state ki oiba law and order gi problem na maram moiraga aduga khoi gi census ki damakta thabak chatpiribi singi khudong chadaba aduga khun da leiramliba mi sing aduna pirakpa cooperation da haidi makoina phajana cooperation piraktaba sina singwa maram kaya dagi akhoi gi census si soigi bra haibaduni akoina phaujarize aduna akoida leiriba poti kaino haikanda laliba census ki report amadi data ze kramaina lalaibano masigi maram jingji karigino masi lalagana akoida kari kai haibana singbasi ngasigi mifam sina nainabi gadaba ya maruiba saruk amani na ai thamjage ahanbada aduga aikoi India da koi gi miyam asigi proportionate oiba chanaba representation ze state assembly da
amadi akhoi gi parliament ki house ani da laina bagi damakta akhoi assembly constituency loina na parliamentary constituency singa se matam gi oina khoi delimitation taw wai se taw dawa ya daba process amani mase census ama loiba khuding gi taw gadabani adubu akhoi india da missing hangalak pagi sang manadaba haidi india se subcontinent amagi thakta leiba state mayam ama leiba region mayam ama leibagi ngasai gi khara amadana missing gi growth rate se yam nemba khara amadana ka hena wangba asina maram oira akanda ngasai gi atopa maram khara su yauraga haitare koi gi census ama loiba khuding gi properly delimitation tawgadab se problem kya lakpadagi akhoi india gi oina 1971 gi census ta leigiba parliamentary seat masing aduga koi gi state assembly sing gi seat masing se lengdana thamaga akhoi gi madugi manungda lairiba population to the readjust tawre hairakanda delimitation si tawba haidana 2002 da delimitation act ama akhoi gi 84th amendment tawdana sembire madu sembira aba matungda state ayambagi delimitation in true sense that the pura mapung phaba delimitation do nate readjustment gi oiba potuni madu tawdana pangthora akanda akhoi gi north east da leiba state khara akhoi manipur yauna masi delimitation ji readjustment ji tawdadana maram kayana woidana leigibani ado akhoi manipur gi oiba maram dadi akhoi kanagumba khara nadi law and order gi oiba maram ni north east ki state sing jena yamna hai adubu akhoina phangjabadadi law and order gi su leire aduga 2001 gi census ta yumpham oiraga readjust tawgadabni haina 2002 gi delimitation act ta hairakpani na akhoi manipur case ta di 2001 gi census se chumgi de haibagi wayet se mayam lakhibani masi akhoi all political party dagi aduga tongan ba CSO dagi NGO kaya dagi laktana akhoi 2006 ta akhoi phangjabada writ petition nama tawdana akhoi law court ki maikai da satti haibatare adumain tawdana madugi mayokta amuk supreme court ta su lakhi mathang laknara kanda akhoi gi india government 2008 ta di akhoi gi february gi tang kunganipan 2008 ta di masi akhoi gi delimitation se tawdana ba haidana until further order ama laktri bhaudi tawdana ba haidana thamgi haibagi pause khoina phangi ministry of law and justice ki maikai dagi aduga adumaina leigraba potu ikhang khanghaudana handak 2020 gi akhoi gi february gi tang 19 sida akhoi gi manipur gi yauna mafam khara akhoi gi north east ki lemhauriba state singse sigi delimitation haibadi 1971 gi da leigiba seat masing do adui manungda 2001 gi census ida yumpham oiraga readjust tawgadabani haibagi orders amuk lakki masidagi akhoi gi manipur da delimitation tawbagi issue ji amuk na hongna na thorakki haitare manipur da delimitation tawbagi issue sida chawrakna akhoi ujabada maikai ani ui madudi kaino haikanda akhoi maru oina valley da leiba lup mayam jina 2001 gi census ki report se lale masida yumpham oiraga akhoi gi huzik leiriba assembly seat humpu aduga parliamentary seat constituency ki seat ani se readjust tawba yaroi aduga khoi gi parliamentary constituency sing je redraw tawba yaroi haibagi potuni aduga singi silinau sing aduga khara akhoi gi assembly constituency da missing khara yamna leiba aduga singi lup kaya na di akhoi gi 2001 gi census ida yumpham moiraga akhoi delimitation tawba pambasini akhoi manipur da pambam sung pamdabase ani thokna leirakpani aduda akhoi valley da base tawba haigadra aduga tampak ki mapung oina leiriba lup kaya na hairiba city delimitation tawba du thingba nate delimitation su tawba matamda asengba mikok tu thiraba matungda
delimitation si tausi haibiduni akoina thamiba pote aduna akoigi civil organization kaya aduga lanai mioi kaya na matam amada 2007 da akoigi honorable high court na tagiba akoigi 2001 gi census ta yumpham moiraga delimitation tawwe yaro yena tagibado madu kramai tawdana huzik amuk tawni haina laino haibana singba contempt case aduga topa PIL kaya ama koi thangatli haina paudi tajare madugi yamna detail oiba information du akoi da leitragasu admai tawdana huzik akoi gi khundaminari ba phuruk kangnuk ki maraktasu nungaina da bagi phibam ama lakpa aduga akoi gi saukhat thorang gi thabak tasu thindaba punamak asi lakpadagi akoi gi census size kaya maru oi census gi data si lalagadi akoi da kari kari kairei manipur gi oina census gi data lan base karam karam ba tangkak ta leigre aduna kari kari thoram de effect tawhalai haibadu naina basina ngasi gi khana naina basigi ahan ba part ne aduga ani subada ngasai gi demographic imbalance ama leire haina khoi mayam da phawriba matam kaya gi mamang da se early akhoi gi 2000 dagi haurakanda akhoi manipur da yamna akhang hai kayana hona bire hairakanda manipur da influx ki sang ji kayam leire haibna sing basi yengdana kanagumba akhoi gi mangjin thaba lup kayana su hona bidna masi saruk ahum thokpagi amagi changdi akhoi gi mapan gi migrant si la mitop si yang wange haina balai madu how far scientifically chummi hai natraga lali haibadudi akhoi sengdokpaji aidi chum yengminabadi mathau tari adubu akhoi khuding makna common people ama oina akhoina yengakpa matamda misam ama oina akhoina yengakpa matamda di akhoi gi mi kungna khundaba mafam sing market place sing aduga akhoi state ki tongan tongan mafam sing sida akhoina yengba matamda di akhoi gi indigenous nataba akhoi gi yellow furup yellow mi nataba lamdam sida kuina khundara aba mi nataba mapandagi changakpa mi kayana khundadana leiba aduga makoi se kayang yamna kuina khundara khraba natraga set khraba haibabu akhoi gi electoral politics ta baw yaudana makoi je akhoi gi mikhanda akhoi gi mihut khanbada yaudana akhoi gi census gi record ta yaudana leiba mitopsi akhoi na mayam ama leire haisdi khangi aduga matam amada akhoi gi leiramba magi ratio and proportion magi chang haidi singmi na suklai ramba tamina suklai ramba adagi hairiba phurupsina nepali na suklai ramba haibase matamgi matungina missing hengalak pham di thoi adubu magi missing hengalak pagi chang manadaba hana leiramba magi percentage sang jingdu kairakpa masina kari taiba akhoi gi demographically imbalance ama lai haise takpa madu akhoi ugre aduga mamangda akhoi gi citizenship amendment bill 2016 ji lakpa matamda akhoi gi lamdam jida yam chawga irang leigre maramdi kari gi hairiba bill duna ek wola akanda yumthangna bada leiba akhoi gi hindu chatpa parsi chatpa buddhist chatpa aduga jain chatpa akhanna ba lining taruki mi jingse akhoi india da lakpa yani haibani na akhoi yam ningdon ponggi yang wagi maramdi kaigino haikanta akhoi gi manipur ga yam nakna na leiriba so called bangladesh hairise world gi missing khwaidagi yam ba leibak singse china dagi haurango mathang mathang thidharakpada ma se nipan subada leibani aduga mangonda leiriba hindu gi population jisu near 1 crore da leibani Bangladesh ta aduna Bangladesh size dadi north east ki apun bangam khai gi tangkhai dagi khitang helaga missing dana north east ki apun ba missing gi saruk mari romji Bangladesh ta leibani aduna CAB jina CAA won gre hujik pudi court ta yena ba khara leiraga su masi tawrakana masina implement tawrakana mi mayam changaga akhoi da influx ke so problem ama laini haibagi akhoi yamna wadana yamna irang hogri bani adubu madu akhoi manipur da ILP pire haira kanda ILP sanaba lamdadi CAA sanararoi haiba exemption tawni haiba pot ama leira kanda akhoi ji pharagadra kharadi thingagadra haidana ingdharaga leigre adu pumna maksi leigragasu akhoi da hujik phawriba poti manipur sida demographic imbalance thoktana leire haibasine demographic imbalance sum thoktana leiraba aduga mapandagi mitop singji sum laktana leiraba aduiba taragadi
अखोइना सोमदा फना सेंगना मिसिंग थीरगजु मपानदगी आइन काइना संगइबा मयामदो डिपोर्ट तौखिद्रगदी हलनगिद्रगदी लमसिगी मी ओइना वंथोखि तारगदी अखोइना याम सेंगना मिसिंग थीरुबा सेंसस की डाटा दु याम चुमथोबगी कानबजु थोइदोंना लेइरोइद्रा हैना खल्ले अदुना अखोइना टॉपिक अनिसि क्लब तौजरगा inaccurate census data aduga demographic imbalance haibasida magi maikai kayadagi akhoigi demographer ama oina akhoi oja RK Narendrana karmaina magi miyengdagi yengakpa aduga akhoigi legally ain gi mayo maikai dagi oina akhoigi tamo lalitna kamaina thambirakpa aduga editor ama oina अखोगी सोसाइटी सिगी नमक्ता थबक तौबीरबा जर्नलिस्ट अमा ओइना अखोई तामो प्रदीप न कमाई थंबीरकपा लोइनना मसी खन्नबसी अखोगी रिसोर्स पर्सन जिंजिना मागी ओइबा वाफम जि थंबीग्रब तुंगदा अखोगी ngasi यावबीरिबा पार्टिसिपेंट जिंजिना तोंगान तोंगान बा वाहंग जि हंगबीरकांदा इंटरेक्शन जि तौरकांदा अखोई ngasi gi अचंबा वन डे डिस्कोर्स सिना हाइरिबा टॉपिक अनि inaccurate census data amadi demographic imbalance की मतंग दा करीगुंबा मसंग ओइबा वाफम खरदंग पुथो कांदा अखोई कमाई तौना लाकदौरिबा 2021 की सेंसस से कमाई चुमनगनी हुजिकती टेक्नोलॉजी सु याम वांगे बायोमेट्रिक सिस्टम दा अखोई की बेसिस ओइरगा मिकोक थीबसु यारने न खंजै अदु अखोई वजासिंग न ताकपीरकनी अखोई दी याम खंजब नते कमाईना चुमना तहौबा याबा हौगिबसिंग सि लालगसु अदुगा अखोइना यामना येतनदना लैरिबा डिलिमिटेशन की पोर्टसिजु कमाई चुमना तौबा अदुगा मिटोप मियान चा मयाम चंगथलागा अखोइगी डेमोग्राफिक इम्बैलेंस तो लिबिजना कमाईना थिंगबा हाइबना सिंगबसिनी अखोइना खनगदोरिसे अदुना मयाम पुनमक यामना एक्टिव पार्टिसिपेट तौबियु अखोइना ताबदा नुंगाइतबा पोट मयाम तारी अदुगा अखोइगी CSO की मेंबर ओमा ओइना थेंगनबदसु कोविड की पेंडेमिक मरक्तसु अखोइ मपानदगी लाकपा मीसिंग मिटोप कया अखोइ थेंगनबा यावखरे क्वारंटाइन सेंटर सिंगदा विदाउट एनी डॉक्यूमेंट ILP सनरगजु यावदना लाआगा लेरंबा कोविड की मतमदुदा भो अदुमाइ लाआबनिना नॉर्मल सिचुएशन ददी ILP सनै हाइरगजु ILP यावदना मी कयाम चंगा अंगनी अदगी अमना अखोइगी युमथंग नरिबा म्यांमार दगी अखोइगी कुकी सिलिनाउ सिंगना लाकपासे अप टू 16 किलोमीटर भौदी पास यावदना चंगकपा याय हाइबा पोट अमसो अखोइना ताई अदु ओइरगना सक्सु मानै लोनसु मानै मोइदु ngahaktangi changbane na changaga hangi dragana kamain tawwa aduga khun kaya ama henkalai ba adu somdagi lakpo mayam sena kamain tawwa hairi ba pot sing je akhoi yamna tare tara thongna khanare hairakanda iramdam sigi damakta akhoi miyam gi tunglam chat ki damakta karigumba afaba kharadang akhoi laukhatchaba ngamaga mari leinaba authority da akhoi खंगनबा ngमबा अदुगा खोइना पामी बदु थबक तो ओंथोनबा ngमगदी ngasi खनन नैनबगी मिफम से महै याले हाइना लौजगदौरिबनी अदुना अखोइगी ओजा मॉडरेटर लोइनाना रिसोर्स पर्सन ओइना लेंजिन बिरिबसिंग अदुगा मरुइना लेंजिन बिरिबा पार्टिसिपेंट खुदिंगमक आई ताम से पार्टिसिपेंट हैना सीजन नजरी जिनी सोइदना पार्टिसिपेट तौबियु सोइदना यावबियु डिस्कशन जिदा अदुगा अखोइगी ममिंगी दमकता जस्ट फॉर फॉर्मल सेक फंबी बदु तौबिगनु लोइबा भवारसु वाना याउमिनसी अखोइगी यामना सीरियस लोइबा अदुगुंबा टॉपिक अमनी इशू अमनी हाइना अखोइदा फिल तौजै अदुना मयाम पुंगनमकी कोऑपरेशन निजबगा लोइनाना आइगी नुंगी वारोलसे मतांगसिदा टेंशन जै ngasi akhoi one day discourse on inaccurate census data and demographic imbalance in Manipur haiba sigi hiram masida akhoi HERICOUN की पर्सन वीरिबा अखोइगी नोंजन मतना नुंगी वारन यामना फजना थंबिग्रे हाइदि अखोइगी अरानबा सेंसस डाटा दा कमाय तौदना अखोइना डिलिमिटेशन तौगनी लोइना लोइनाना ग्रुप कयागी अखोइगी कम्युनिटी सिंग मरक्ता हेंकललिबा मिसिंग नसी इम्बैलेंस ओइबा हाइबा चानादना हाइदि अखोइगी ओजासिंग थंबिरकनी कम्युनिटी अमदना खंगे हेंकबा अमदना खंगता ताबा अमदना माइनस चटपासकुंबा मयाम मणिपुर थोलकपा अदुगी मथक्ता अमु अखोइदा मिटोप मयाम इन्फ्लक्स तौसिलकपा मिटोप मयाम चंसिलकपा असिगुंबा कया से अखोइना कमाय तौदना अखोइ
ꯊꯦꯡꯅꯒꯅꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ demographic imbalance is yamna chawa amani hoi inner prime system na chingba taliba sisu akhoi tongan ba mitop sing akhoi yellow mi sing natabana hensil lakpadagi loina na akhoi gi tongan ba district sing da lairiba kendra sing sida su khoi mitop sing na samna habda akhoi gi jiribam constitution da akhoi tongan ba mitop ni kaina akhoi chingna ba mina poka kakhalak waitare sikubo mayam tholopudna akhoi kamai tawdre akhoi gi Manipur ki population si according to the koi ngazagi yellow missing ki mai le na koi ki kabai to na koi ki kan mang ngak mang de ke chang lai ba influxing sing ngak de loina na koi ki kamai to na koi ki kendra sing ki kendra wai si masi population si ka chana na yen thok de ke haibu ki modang koi yam na pakat na masi nei na da ba ya da ba hirama mani khana na koi nei na jer bisi ngasi ki makha da ra koi na koi ki naina gadari ba wafam sing asi khoi gi resource person sing ne hena khoi marik chumna thambir lagani masigi de mota khoi ngasi gi micro policy khoi moderator da sinajage aduga khoi ngasi gi resource person sing na wanga gi timing dudi khoi gi oina di dum open hai tare adu moderator na khoi gi lepini mo timing hai tare adom da lepi resino hai ba wafam ji thamjage microphone du som da pibi na ba Yeah. Hello. Aduga koi kayam tanik sing jage koi ki sigi university ki hingna kanda VIP parking da koi ki Maruti ship amaga star amaga kham basi yarga de koi ki kol university ki authority na kala laptop pina mai ning sing jare yarga de kala laptop pina mai khang jari kana gomba koi si yaur gadi ngasi ki koi ki siguma thorma sing ngasi koi moderator da mu china jarage ahanba maktada ina asigi yamna yamna maru oiba wapam manikak kanana ina bagi discourse da ibu moderator oizana bagi khudong saba pipi bagi damakta ai isana sinja langjari basingi mapamda kai khumda zabagaloina na tawbimal kangbuchari ahan ba maktada ina sigumba nongmagi oiba discourse da achauba saruk yabi gadaba resource person sing aduga discussion da mapung phana yaubi gadaba pumna makpu aina taramna oksari ngasi sigumba khanna naina basida akhoi irakta leiriba resource person si ahumni han bada Sri R.K. Narendra, Professor and Head Biostatistics, RIMS, Ani Subada Sri Irom Lalit, Senior Advocate, Aduga Ahum Subada Sri Pradip Panjabam, Editor, Imphal Review of Arts and Politics. Gasai Sindi Langbiri Basing Nasu, Pongdok Pikre, I Yamna Maru Oiba, Wapam Ngakta Oibanina, Moderator, ama oinai akak naba matam thamjaroi matam lobiu tawbadabu koi hauji pung baroga khara hela aba mali aduna aina sum khanjaba bada koi pung ani gumba bhawadi akoi sum resource person singdagi moigi oiba yamna maru oiba mot singdu
ꯊꯝꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯣ ꯑꯩ ꯄꯨꯡ 2 ꯐꯥꯎꯕ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯄꯨꯡ 1 ꯐꯥꯅꯤꯡꯁꯤꯠ ꯕꯥꯔꯣ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯦꯜꯂꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯨꯡ 2ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗ ꯈꯟꯅꯅꯔꯒ ꯄꯨꯡꯃꯨꯛ ꯀꯩꯃꯨꯛ ꯈꯟꯅꯔꯒ ꯄꯨꯡ 3 ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯑꯗꯨꯒ ꯈꯟꯅꯕ ꯌꯥꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯒꯤ ꯃꯆꯪ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯉꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯣꯠꯇꯨ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯊꯝꯖꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ ꯄꯨꯡ 2ꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ ꯄꯔꯁꯟꯁꯤꯡꯗ ꯄꯤꯖꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯤꯅꯤꯠ 45ꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯨꯡꯃꯨꯛ ꯐꯥꯅꯤꯡꯆꯤꯠꯀꯤꯗ ꯃꯇꯝ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯒ ꯑꯦꯗꯖꯁ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯒꯅ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯒꯅ ꯈꯔꯕꯨ ꯆꯣꯟꯊꯔꯒꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯣ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯃꯇꯝꯅ ꯀꯟꯁꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯍꯥꯏꯒꯗꯕ ꯈꯟꯅꯒꯗꯕ ꯋꯥ ꯈꯟꯅꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯗꯤꯁꯀꯣꯔꯁꯁꯤꯒꯤ ꯃꯍꯩꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯐꯪꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯊꯝꯖꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ ꯑꯩꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯖꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯑꯦꯟ ꯍꯦꯠ ꯕꯥꯏꯑꯣꯁꯇꯦꯇꯤꯁꯇꯤꯛꯁ ꯔꯤꯝꯁꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯣꯛꯇꯔ R.K. ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔꯕꯨ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ ꯄꯔꯁꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯕꯤꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯧꯁꯤꯟꯖꯔꯤ ꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯅꯤꯡ ꯍꯟꯖ ꯌꯥꯖꯥꯠꯅꯤ ꯁꯥꯔ खतंगी सोम तक लई खतंग पैरब तौर नुआदो माल
kadang fiction kara reduce tawse fiction yes tengah tangkap itu jadi luar ya ada sebentar saya ada ha tengah nak selesai kita orang table data kerap ulang ke data kerap tu jadi nak kan tang people ya ya ikai kum nazari ba ngasigi one day discourse on incorrect census data and demographic imbalance in Manipur gi moderator oina lengchen biriba jana kumar aigi colleague irom lalit loinana Pradip Hangjumbam ngasigi yamna maru oiba aduga matang yamna saba sigumba discussion asida aibu karigumba khara ngangjanabagi khudong saba pibibagi dabakta CSU mangagi thongmi singbusu aya ahama matangda thagasaba phongdoksari loinana mangda lengsin biriba ithak thongba khwai khibiki mafamda yan kok nonjari ngasigi topic asi yamna maru oiba loinana topic sina koliba magi subject si yamna sauba topic ama oi adubu ayaki oina piriba matam khara sida particular point khara mayam da hangasage amamakta aina lokusari basi koigi census sigi historical background census karino census si tasengna india gi husathari ba census ki niyom si karino haibene singba gi matang da samlap historical background ma amamakta thamjage adugi matang da census pangthoi basi da kari kari defect yawi particularly koigi Manipur state ki oina ani haukiba census kharada mayamna takpigre sai ratan su HERICOUN ki 2001 2011 da data sing ki ko singna ba sumda ba mayam sing si kamain to oi ki bano kayam yamna sumda ba ja no haibadu ai figure oina usaraga mayamna kitang hangasage loinana Manipur da hujik demographic imbalance ama yam song na thui sina maram oraga samaj sida tangdu leita da ba peace and tranquility da kai ba kaya ma thui masigi thokbagi maram je karino masi kramain toraga koina manage to bi ai haibana sing bisigi matang da kita hangasage lona na roi bada koina huji huji thengnari ba demographic aftermath si matau karamna permanently koina solve to ya gadagi haibasida Manipur State Population Commission asui hokiba 2019 da state cabinet na sumasi yabigrabni adu huji phawa masi koi commission tawdaba sigi matang da su masigi legal point da su aigi maram su takpi kini adu masigi legal points adegi maruina demographical point da su ketang hangasagi na han bada koina census si koina ihan han ba mai census ki tam si Latin word censor meaning estimate haiba Latin word is they could derive the way na thajai ni han han prithvi da census ji Babylonia da ekoi gi Krishna pokting ai chahi lising ahumga sanipala da ai gi census ti hogi na kon thajani matamul da moina census sidai da ko missing cam le country sida
magi livestock kyam le yum kyam le sa kyam le haiba thina badam ta tokibni aro mathang da koina kisna pokting e sai sama dagina samri gi mogdrama palaswai da Persian imperialist military singna makoi gi land ki grand pinaba adigi taxation purpose gi damukta maru wena mo census conduct to ko India da su koina morze empires da taxation purpose gi damukta meli koina census asi conduct to we haiba gi koina record phangi ayam kumna details je haijaro aina yam kunna haijaning badi delimitation gi matang ado aida katang panjagi aduna si samlap sasagi aduna koi roman census si prithvi da kwaidagi hena scientific oiba aduga yamna sumba apaba census te longni masi kisna pokting ai sahi manga gi ado aida masi koina tawi ado hairiba census si matamadu da sahi manga gi pangthui ado modern census si prithvi da yam thieng na yori masi yorbu madam da countries in asigi sahi ama sahi kudingi census tawba sahi ani da tawba manga da tawba tara da tawba sumain tawdana pangthok tuna lai adu meli census amaga matamadu loba information sing se varies tawi ade country amagi census man khomi ba data sing se varies tawi adu now conduct at least every 10 years adu hujikti prithvi pumbada census sahi tara ge mung da amutang to we almost all the country in the world smine to no lai aduga masjid local liba information sida census tal konkolai ba vital information sing asi country amaga almost manare India the han hanbo in a census asi 1872 da India da British Viceroy Lord Mayor na yana na pangtwe and masigi Manipur gi figure le 1872 gi masjid maitai kyano lois kyano Mati pangan ke ano hai horen majugu detail mo sagi India de ihan hana British Viceroy Lord Mayor na 1872 the census India de hanan tawi the modern synchronized census asina 17 February 1881 dagi tawbo ho mamanga tawki basina census synchronized oidaba haidi for example country magi mafam amada February tawre country magi mafam amada March tawbo yai country amada July tawbo yai aduga synchronized census haragadi akaknaba matamda simultaneously reference date amagi manungda whole country du tawba aduna synchronized census modern synchronized census asi India da ihana 17 February 1881 da tawi masi census commissioner of India na conduct tawni adu masi hariba census asi koigi sahi tara leraga pangthui aduna matum da koigi 1891 dagi hujik phawasi sahi chara taragi census asi continue to laini adu unfortunately handaki years si pandemic covid pandemic leibanina koigi taseng bade first March 2021 the census si tawdoni adu sahi ma yaitara ko je first March 2022 the census tawdoi ko India gi ji handak koigi 2021 the census si leroi adagi koigi adubu due to World War II, see 1941, adu to bunamara moja 1941 the census see India da synchronized oina. Matamamata the simultaneously to them 1941 katang di. Maram di kai noibu war to bunina masi the Mars da some Punjab province to ba February mine to raga simple random sample gi system da 1941 kak aikoina non-synchronized census in India the pangti adu matung there is synchronizing atan and post 1949 dagi aikoina census si registrar general of census commissioner of India na pangthui under the Ministry of Home Affairs and the first census of independent India Bharat namani makata matung dagi census si 1951 the pangthui adu madi 51 pangthui si census ki figure is my reference date amlei reference adigi numit the exact loba adu 1951 dagi my reference date say just numit tolok sunrise of the first March is the reference date and loraga 1951 the pangthui aduna 1951 the pangthuki ba census asi adu hujisu pangthui ba census kuding mangse under the Census of India Act 1940 ai ki makada pangthui Other 1951 the pangthok census asi 7 synchronized census ni aduga kanogi oina di non synchronized or the 8 oidoi ni na maram di 1941 the non synchronized am to kramina
Aduna the next will be held next census is 2022 the pangthokadoi a 16 census but 15 synchronized census wena koi hanjigi latest lawdoi se and a census that the koina phase ani thoi phase ai kana hangasage first phase da house listing natraga housing census haibasina karamain to masigi census si koina April to September 2001 da koina 2021 gi April dagina September gi manungda first phase pangthokadoi koi census adu hairiba April to September thamisi my state to gi matungina koi April da loijage adagi March da loijage April May da loijage June da loijage habi yai adu mathamadi first phase pangthokadoi message da koi gi housing house listing or housing census ai tawdui si thasigi manungda koi Manipur da April la pangthoi na khalasi adu ragadi enumerators mayam jingina salaga yung ji number thadoi ni yum masing khangtokadoi ni yum masing khangtokpada natana matai da koigi household amenities mayama car lebra ma yum pakka sabra katsa sabra latrine sabra haibna singba koigi household amenity mayama count toni masi count obusi NPR National Population Registers siga loina na tohongdoi National Population Register. National Population Register is the same body when biometrics seen at an areas mark low than a cotton at Auraga, Equigi, Misigi, biometric information smam will win and logony. Adubu recently Masita Union Torobada, Iran Tolobadagi in their government na biometrics law was optional way and a long talk. At the same body Masi biometrics Lauraga Masi Pangtopum Topani. Adu Masi ni aduga census data akoina census tawbus the biometrics sin ba adagi areas mark lo ba khotpa adugumba tawbuju census study huji pawgi di leitri NPR da tawni haibagi wani adu akoina akoigi society akoigi CEOs mayamna andaki census 2022 tawbuse biometric tahon ba kolan ba haibasi tasing badi huji pawgi di leitri aduga masi NP akoigi NPR National Population Register di lohuga tuini masida budi sinabi aduga second phase na population enumeration mi masang exactly thiba masina February 9 dagina February 28 February 9 dagina February 28 week ani si state da mi masing je count to tuini tomba sawba masing je count to tuini aduga mai reference dates na akoigi first akoigi 00 hours of the first March 2020 first March ki ahin nong yai sabuk state da mi kya exactly le se count to dini adugi tawran na bida mukta week ani se advance hoina satlaga count to dini mi asuk leibra leitabra mi sang kadabu leibra leitabra adagi angang pokadabu leibra leitabra hain tawra du verification amulaga adugi matungda se February 28 ki adeda yum leitaba slum dwellers ko se de kya bolaiti asina February 28 ki night to doini revision rounds ta March 5 2022 da revision round is salamatung den han legi da ngang poksel number leiragadi 2000 first March ki 2022 da ngang marakta ngang poksel bale ragadi hapsan doini marka sigi bale de khaidok doini adumane adjust longnam nisin adana masigi census ki kana basi aduki mate kana bale ikre and census si it is the primary data the village level gi town gi world level gi information mayama khomini masai the demographic data mayama economic activities gi direct LIPUL gi education gi housing gi household amenities urbanization fertility mortality scheduled caste scheduled tribe language religions migration disability many others socio-cultural demographic data mayama khomini adona masi gi kana basi akoina international level da national level da agency mayama scholar mayama business to people kayama industrialists kayama namasi data sinaraga analysis toraga masi government ki planning and education the scenery ni research purpose scenery ni census ki data is the primary source of data ni adu yammaru oiba data makhalamani aduga madidu sunatana masina matam gi delimitation toba the reservation of constituency parliamentary ki assembly ki panchayat ki other local bodies mayam gi tawriba planning purpose mayam sing si census data lo based of doing aduna census ki utilities yam sawi adu confidentiality state ai kata hangasage census ta
gi data asi agency amada the government or bi private or any data kan omada masi share to bi yadi aduga masi it is not accessible even to the court of law magi findings say court of law the challenge to bi yadi adu delimitation ki matang da aikoina Guwahati High Court ki double bench na 2001 ki data khara koi lali khole na judgment pbi sida main tawridi aikoina data du summi natraga lali haidana court chatpadi ya adu thingba natte census na khonge ba tombagi macha asuk lei maming asuk lei magi asset asuk lei haibadu yengi haidana court chatpadi yadi haibagi wane adu magi phangai ba data anu da du sida lali sumain to with scientific proof badi adu di court chatpadu yai is no problem adu mana khomi ba data adu aina sinnage natraga madu uthokdana khotokdana madu lali sumi haidana talent to yadi habi khatangi ne my x the yawness or kis sima bet ngana tawjagi adagi data si census ki data si koi process ani de khomi ahama process asina de facto ani suba process asina de jure method sai se aduna de facto census de khomi si di mana census enumeration population enumeration tawba satpa matam da lairam biba mafam do mada thengna ba mi khuni se count of ne saigi aham bagi first de facto adama mangai da 1931 ki mamang da di 1931 bhau da British amasu India da mamang gi process chalame ba de facto je aduna even count of matam da train ba wole phal train is na thi doin ai Bangalore salen khalo on the way train ki some junction amada my reference data the khama ya the changi doin adumai thirami aham da de facto se asi masigi technique asi ekoina England amsu India da up to 1931 ki census function adu matung da de jure ba method asi ekoina apply tawre de jure ba method asi da di ma ngasai gi census ki count of being ngasai February gi ai ta gi na 28 February 9 then 28 February gi manung gi 2 weeks da ko gi enumerators in a satlaga yum do dan lairam mi ba mi sing adu count of doing name count of si manung da ma lairame say for example mayang khara leireng khala marawani khara antaga ma kharang khare akoina hangdoi ni sida nang sigi duration sida nang hofam sida leidoira leibara ai leiro ai dis mai chaki bani ko gane sida leidoi ni traga leithagi doi ni hare the count of option ga doi ni mai di aduna sida adjustment am tawra final count ra mai taw doi aduna sigi yam samna harabada the facto is in counting is based on the physical presence the count of while in disorder the based on usual residence magi say for example ziki kano sina nupa ma thengna de masi kano ni soida sum motiam la le census ki duration de le thengna re ma sum pom da si tawre nang kai le last kano ida ai se sum le adu nang February 19 bhogi manung da si le loira ade mana si sum le ni hai ta de count of yokshin gi de ne ai le roi adu id ai gi biar da ai gi yum da thi ba yaw ni har ga di ma count or roi adu ai je thi ba yaw ni ai sum le doi ni hai da na February 9 da gi na February 28 bhogi manung da anywhere ma yum le tra si ai yum houseless and slum ki thi doi adu yaw de include of doi ne aduna almost all koi si de le di ba mayam sing si loi yaw rin yaw season me yaw rin tools kari sinage census ki defect abu aina sai kona sai panjage census ki 1972 de India de yana census tawre IT 191 10 years later lai mai se de moine sinari ba tools house register census schedule kana different census ki magi tools question ji manadi khara manana so asoi ba khara yawe the mode of my definition da su variation khara yawe aduna hore no kon data ji analysis toroba madam da magi the mode of interpretation definition kenarak pa question kenarak pa matungina amaga comparison yarakta ba mayam yawe this is also one of the defect of the census aduna yana ba 1972 ki census asida magi census gi the yauriba schedules questionnaire si house register and kawi mejida 17 questions yawi 1981 da house register and koromado census schedule and all 18 questions yawi suma 91 da 14 yawi adagi 901 da 16 yawi 11 da 16
21 da 16 31 da 18 yaure adagi 1941 da census schedule and higher is individual slip and olaga 22 question yawe 1951 da individual slip da question 14 yawe 61 da 13 71 da 17 81 da di my kana si schedule ani thoe amane individual slip universal haiba the 16 question yawe ani suba schedule da individual slip sample haraga 6 yawe 1991 da individual slip 23 yawe 2001 da household schedule haina maming oles nam household and on basi 2001 de hore 23 question yawe aduga 2011 da household schedule 29 question yawe question jing sigi kara khitni degi magi mode of kari haitare definition ama masu variation kara le ana deficiency in census ta in hygienic bade ziki census khuding maki magi tongan ba different schedule sine schedule sigi my nomenclatures procedures definition jing ahong balai ade question masing ahong balai question ama manade adugo data sing huge amount ama komjin gare huge amount komjin garaga 2011 the scenery ba koi software si ptv ko ne am recognize to ba and one of the best technique ni census scenery si software si adu masi 15 center in the different country different cities of the our country mapam traunga the census si koina my data processing to am so huge data me am ji process to in 15 center le bi data process adu data si process to matung da koina print to ga my series na se migration gi series fertility gi series adagi household gi series disability gi series volume jo na phung is only figure khatane ba and figures the one tabulate tore yes tabulate tore so atopa parameters sing sig interlink to ge hai taraga di moina kano sing je p de ru data sing je p de na scientist sing sina akoi gi interrelationship of the different variables hot bangam de only ma publish over table du khatane ba koi phangi table the say for example religion ge hare hindu muslim gi number p re adu magi diet ki tongana chapter am lai adu diet to religion to mari leina brani yingna ge data ru samna de tongan table level this is also one of the defect of the census publication adu data di lai ne mo provide to the hai dai similar le adagi mukoina data sing si ahambada 1872 sidai da yam ethnical figures me am yabadan piye horak pada adagi di 1971 81 swai dagi di akoina ethnic data sing si provide to grave sensitive issue oy hana khanbana oramasi ai politically adra mai tai kyano mayang kyano adagi kuki kyano naga kyano haibane sing si pidre 71 gi matung dagi adugi mamang dagi si figures pasan lay si program si akoina ethnic this is also one of the defects then the data si enumeration to matam da population enumeration to matam da masi manipulation to we bagi exaggerate to we bagi ample room layer this is one of the defect aduna maram oina census da mi masing underestimate over overestimate over gi khudong chaba mayam pi maram di census ki enumerator sing si huge amount ama akakna ba matam khara da tawdorimni na waja mayam ne ga nomani ni gi training ama piraga common banga tani common badasu maru oina single am da di moina ta khom sat matam da palm sakhi adu sakhi and amba household is the me leti aduna maramodana head of the village dugi the toraga si usu and detector yunga tane amana maje da how far kam yamna sumna to wi to di abdu yamna questionable over poramani aduna maramodana census data the incorrect data is thole ai matung da madu makhata na naina zaki similar now demographical imbalance madan ka hanga saning bada aikoina Manipur ki data ji census ki yengba matam da religion wise variation atoke matik lay caste ki wise variation ethnic wise variation hill valleys ki variation mayam lay this equilibrium to have asigumba equilibrium sama tholak pasina akoi ki pluralistic society Manipur society is ki peace and tranquility da kai mayam lay ramdi magi different ethnic group different religious group class group si equilibrium stage ama da population ji growth laida ba natraga stationary am da laida di phada growth amana group amana
exaggerate tauba natragana explosively wange group amana mu diminish taragadi masi masana Christian tranquility da kai me am lai madu ne buje koi Manipur society ne thengna si demographic after malama thui se masi karmain to roga koi na masi manage to gudagi habdu na makhadan laksake loina na koi na delimitation the problem ama buje create tawre Manipur da delimitation to bagi political affairs ta effect tawre planning lak socio-economic health education da akai ba kyam lai whole plannings ma'am paisa thada re central government ge ma district wise tawre ba ade community wise tawre population the base tawre ni and population ji this equilibrium oidrabani na madugi pot ma'am lak padagi amongst the ethnic groups sing sida masi unrest oi ba khoi peace and tranquility akai ba kyam lai demographic imbalance ta kada hangasara bada si double usage masi 1891 da 1891 gi census British na tormani stay da loi ga maitai ge si 1,24,254 lay ada maitai na 1,17,103 ni loi na 7,151 lay today the ST the su lere ST sida nagagi mi su lere kuki gi lere generic tribe nagani kuki ne identify to bungam daba adu lere the maitai pangan da masi 1891 the lere maitai pangan so only 4,881 katne migrant da kai and mayang si 6,542 lay foreigner the 105 lay adu masigi Hugi matamadu da 1881 da magi population composition percentage da low is in a maintain 52.2 ne. Ada maintain 52.9 ne. Smain to the na maintain pangal si 2.21 lady. Smile. Now 2001 da maintain population sini maintain low is gi. Ada maintain population exact si lere low si lere. Smain to the na estimate tore now composition asida hana to 1891 da Louis amaitegi 56.2 orambadu was 44.91 da decrease tore smain to the na hana se maitai pangan gi 2.21 le rambadu was 8.4 da high cre chigi de assume le ade increment si 1891 dagi 1881 dagi 2001 gi data gi state mi masi henkalai si lere aduga annual growth rate pathokpa matam da si lere annual growth rate of the maitai is 7.02 ni whereas maitai pangan je 37.03 then again migrants 18.42 lere now nagagi magi growth rate si 9.76 ni 8.04 Hari data census data the based on any message that show kuna cannot reality. Now, the religion wise, thing never interesting like Mali. 1951, 61, 71. Sigi 1951 gi mamangi data singsi ekoi pangbayam na wai aduga sumnagi figure khara pinam banatana aduna details demographical parameters mayam ji analysis to go phangdi aduna maram 1959 dagi to 51 ni to jawni 51 61 71 silere adu hindu gi 1951 da magi population composition ase 60.13 orami adu hujikna 2001 gi data da 41.39 handagre whereas the Christianity 11.84 orambani which is 41.29 the later and the Muslims in 6.44 orambani 8.40 later now graphically yengba matam da Hindu si 1951 dagi graph se sum handarak baduna which is 2001 da my growth rate is 41.39 later then the Christianity 51 is sum haigalak baduna si later is 41.29 say first March 2011 in December 2020 aduna hujik tadi Christians already
Henkat Kramne Hindu degi. This is the first March 2011. So now Hindu is not the majority in Manipur now. Christian is the majority. See graphs in Uli. Now again, state the Moshina Dikanden growth any my Henkat Pakistan. Datazi kona supply to Jaragoza, Katang Tuna Tojaki Matamna Kanabalavanina. Sigi grow later. Now Hill Valley difference say Manipur da Hindu si Magi Kanoni, Dikandian Gorde si, Valley da Sini, Hill da Sini, Sigi difference Mayam later, differencing is test over the low significant way, and the Hilga Beligagi Magi religion patron said the Manadi. Samlamna Kaski Matana Hangasagi, Casta 1951 da Caste composition is journal 65.10 oil, and 2011 the 55.71 later. ST na 2051 the 33.62 oil, madam da 2001 the 40.87 later. SC na 1.35 and the 3.40 semana later. Kaski, ade Kaski Maya Sagi composition trend. Si Hyderese, say Janin, Hydere, Adugato, Pacasing in a Suman Hikale. Stay the Sinazarneni, Bruce in a race in a Estini, and the Sin SC. Now, cast wise gi a quickie the Kandian growth rate. Delimitation gi Matan the Ketang Hangasagi. Masai quickie then Sam Sutapigre. Akoina 2001 gi census ki data si yamna sumdaba incorrect oiba data ni haiba si sigi table sina ule sigi table sidaida koigi 3 districts of the state sigi 9 subdivision Sanapati gi manungda Mau Maram Purul and Saitu Gambazo Sapi Karongda, Sapi Karong, More, Masi, Sandel, Okulda, Kasong Kule. High River subdivision Mapala Sigi 2001 gi provisional gi figure Nisina, Adoga Sigi na final. And the census data si when a provisional Hibam ga final Hibam Anitui. Provisional Hiba state census si head count Mam Toraga Adovani. Adugu masigi aran obi mayam mama tabulation toraga sek toro matam da suke finance phongin finance phong matam da state da 2001 gi hek mama gi census asi 1991 gi census da mau maram da 49.676 ni adu provisional da 1,20,000 lai ni adu magi kanosi kari haitare koigi Magi Dikandian Gor Sahitara Manung de Henkalisi 143.12 Sahi Taragi Manungda Mau Maram the labor me Sahi Taragi Manungda Mi Samalera Madagi Samaga Nipu Humdoi 1.1612 happening and a pretty bit a ship Hobada Dikandian Growth there see 35 kilometers. I'm telling you, no, 35 Makadam Matan, they can't grow race. Although, except Sadia Katama, my growth is 70 lane. World given them, questionable of command on Sadia 70 lane. I think 35 blowing at me. Say the 100 Kayo, we are them. Bramdi Mangasagi missing Henkat Pai, see my population is the Henkapayade, Maduka Henkayade, Marga Luna River, Sabona River components sing Yaudinem. Say missing fertility, mortality, migrations, angang kayampoi, number of infant mortality, my literacy rate kayano, my urbanization combined with literacy rate combined with hyper mayam because saguna population ji hankapa handaba leidung nem. Atai the almost district with the magazine manalaga population the carbon hanger by scientifically yada upon it is a fragmented data. I don't want the data name, CC data, fragmented oise. Adana. See, 100 ki matakta 50 quite big but 40 later. 40 is yard. TV in 35 ki matakta amatalite makanga see yadongatane, technically yada pone. A day the case on the Konan High Court, on High Court is just not on the limitation to Garadi, High River,
subdivision singsi recount to kholo ina tanagri do si matang ne scientific way the put am ne aduna takbadi census se defective way bane incorrect way ha bane ki 2001 ki data si 2000 ki incorrect way gi maram de mastai da khoina data se kho ma chat pa madam da data sing sigi phajana asum data khomak ta bagi mase intentional way bi ai some aduga akoi gi problem mayam am dileram bi ai adagi masi Manipur government na mu masi amona count or say na matam tu government na mu count on no hona bane ba adu kanam tholok ta na thong loi loan ko ta na tor mu dagi mind to na du gi count su han gi dam ne ba smile to na sim defect ne are am na ngai idi sigi provisional figure da si le ram ba si court ki case la ko court ba do bu dagi census authority of India na my figures ya male na modify to we final form ko matam da final hana si provisional si final handare si handare ba yam scientifically we da ba mana 9 districts sing dagi district ahum mau maram pamata ahum sing khangkal laga my adjust the way data adjust the way the my growth 39.16 39.16 39.16 the fixed level table da aduna ne boji delimitation to matam do case ka yong no ji to ya dan ko tan lai it is not scientific adi mana 100 ga su final da 100 ga su mapan sigi manung da ahum ka khale ahum ji su my growth is mana hum thok 39.16 39.16 it is not scientific way to program there it is a manipulated one. This is one of the defects of the census data inaccurate data was the proof being adun mind to na census ye thok na la khibne delimitation se adu delimitation ye to central government na budi masi security issue na maram ye thok pane have ni taseng budi security issue is one of the factors na to main the defect of the 2001 census in Manipur given similar jare adu huji akoi ki existing entitlement of the seat akoi ki delimitation matang da parliamentary assembly seat ki ai picture khara mayam thamjage 1952 da koi si union territory ringa da koi ki parliament ki seat se ani ni unreserved ki inner ki wanama adagi reserved ki ST ki outer ki wanama sumain to da matam de koi assembly leitri adagi 1962 da ju dum sama le assembly se leiti 1967 da koi ki assembly ki kano si seat si entertainment se 30 ni se da unreserved ki 21 ada ST ki 9 1972 state ro phanga matung da assembly ki seat 60 ole ada unreserved ki 40 le re the SC ki 1 le re ST ki 19 le re 2002 da koi ki ma ki entertainment se assembly ki 60 40 1 and 19 le chi mayam ne khang bi ra bani mujhe na laksani ki di 2001 ki kuina so re haina haina riba census ki data is the base tok targati akoi ki seat entitlement is the ahum khar lai madoi no useri sidani koi 2001 da delimitation to targati under the delimitation act 2002 ki madoi no tok targati akoi ki hana lejere me entitlement seat 11 gi manung da 10 khok orakane state da seat ama mangani beligi mang ba tong bagi question natte aina haizening badi sigi data is the base targati hana akoi Imphal East entertainment center tara le masi tara mathole masi mapanda tara da handarani Imphal West 13 lebani 13 jigi mung da amana sengmai gi SC gi lere asi SC gi dum sengmai gi legani aduga seda 11 plus 1 ama reduce torani then again the Bisempur gi taruk le masi gi manga da handarani ama mangani Thobal ki tara dum lei tara le bagi main cause di lilong le bagi ni antra di ma zo ma handaram dong ni adagi total sta valley ki da 40 le ram adagi 37 handare ahumma now singi da sanapati ki hana 5 plus 1 unreserved oi baji ji kano na kar kangpu pigi se kangpu ji reserve da dum unreserved se reserve on gar bagum ni kisor thapana ka karam ba ji kano na kari se adu huje 6 le maje 7 all STT ama plus oi gra tameng long da dum kasu hong belaite Sorsanpur da hong belaite Sandel da ani le madagi ahum onka kre okhul da ahum le madagi mari onka kre aduna hill da ahum aduga valley da ahum mang bagi adjustment am le
if Sikarigumba 2011 census ta bezum toktaragadi 2011 ki census is angpa phangna soi angpana phangna soi have the sanapati ki provisional figure da lakh ko adoga mati wang hai ade census ki authority of India na no ji wang mali yaroi siamona count to kholo na hajan semtui last semtu bu je moina moa da center sa lobby to na kodna to na final khara di semtu so adum to we shon sem ya de amai to na si angpa phangna wang ba difference kan om le kai atop forum am le ra di madu figure den na bi ai ngasi gi matang hi da yam kanna ai adom na sangchen jara roi adu go 2001 gi census the base to ta Impal is the 11 le ramado 9 da handra kane ani mangani adagi Impal West 13 le ramado 12 plus 1 le ramado 9 plus 2 sidum cross ani lakrani minus 2 mangani Bisempur da ama mangani Thawal da ama mangani altogether 40 le 34 6 mangani whereas Sing the Valley da I mean Sanapati da 5 plus 1 existing level 10 ne 4 ongkrani Sanapati da then Tamenglong still laire Surachampur hong belaitre Sandel da ama henga krani okul da ama hengrani see delimitation act 2002 gi magi methodologies and the procedures is the base or what pane adna masi hot presi moina pi niong khra pi ri magi kaman to hot ka da ge si adna 2001 gi da aina su mayam da twin hankasaba 2001 gi defect si aikoina manga sai gi provisional gi figure du table da final the ontho omnina te masing du khate ontho pan nupa kya no nupi kya no schedule caste kya no type kya no de khang yadre adu ma sai gi holak ba matam de schedule caste masing exact khang ba darkar lei schedule tribe masing khang ba dar anija masing darkar lei adu matum nam distribute lag tu ne aduna 2001 da census da based out taragadi koina estimated population da based or ma holak du ne adu kayam na masigi delimitation is scientific way it is a big questionable over podamane dus now basic aina khatang matam jiuda to bani ai khatang mini amani da logjagi arna sigi sigumba Manipur da delimitation gi oiro political affairs gi oiro si delimitation the masing handara di my ethnical problem am la ka duine government by the court but this is one of the big problems Biji mayam no ubire koi ki district ayam bada han na kano le rambasing du ama matong na ki ba mayam masi yam solve problem ni delimitation gi lae adagi magi growth pattern ji community madana angang je average na taruk tare poe kai gumba particular mi amate trama thoi traum do ka poku chu theng nei kona adu kai gumba atop community mana hairam ni singam ne angang je ama pokpa hardly any sugar poked up yaure adu orgadi in due course of time da ngasagi imbalance population jama ta lockdown ne just thoi ne this problem adu orgadi every plannings every convention number game ni adu orgadi kayam kui na koi Manipur na sigum situation da koi hingi do no king lai dana adu indigenous people so called origin je tam khara ki decade khara de koi mut khdo ne but still koi indigenous people group khara na makho pona magi lamdam sida kaimto wa ngang chungam de atopa sing yaka yeng le this is one of the demographic aftermath ne si effect to in si mayam ji time control to wam sang ye abro yeng ba ma adana madu gumba control to na bidam ta koi na Manipur state population commission ji mata dai kada hang sagi Manipur witnessing demographic imbalance to a high population growth like missing the ang paphangna wangkale disequilibrium growth aduna masigi manadaba growth pattern asina magi size da distribution da ma structure composition da mama akai belai adagi di migration problem mama immigrant immigrant mama sangsil problem mayam lai masigi problem sing asina koi gi maru ena hill valley gi district kenaba district wise kenaba religion wise caste wise influx of migration khara khara ai panjam mayam je masi tholok pasina koi gi society sida social turmoil ama conflict ama chaos communal tensions mayam ama thole masi umje koi na solve to ge had it is high time to commissions of the Manipur state population commission je khudakta sarkar na
commission to within a matuk to on Madraka lay. Masi already state government na 2019 somewhere in December or Ngani or the quota them Davini, Masi state cabinet aya pigam name, Siam Darka lay, Masi to whom Dargali. And Masida Kuna high river can see Masigi Tawagi Maramzi, Aquina all planning ama. Manipur government ke particularly population ke mari planning am to target high target am scientific oiba demographic input am sange am sentiment oiba sentiment da sala ka post ke su yaroi scientific proof be data darkar le bi am sum darkar le aduna akoina Manipur state population commission am link bai be se mathok to han bai se link ba all the state government pass to gram ni tok to han ba jam darkar ni masi darkar je link bagi maram je hana koina masi lingbiu na haiba matam da su government da koina explain to dana masi details report pi dana masi factors mayam ama pi dana reason obia bagi maram pi dana su submit to jikram ni ado keta hangasar da koi gi central government na February 2000 da national population policy am same government of India na masi to stabilize the population is sang am da porak na ba masi bu control tong na same ni to achieve the national socio-demographic goal of 2010 da 2010 da national socio-demographic goal saidana 12 point yauba normal strategy imlei madu phang madu 2045 phang da achieve tongna ba hona ba da akoina masi same ne masi same already same leram ni akoina national population policy is already same na leram ni masina sustainable and equitable and healthy society oirakna bagi da mukta masi same leram ni State that high river National Population Commission 2000 gi Masida under the new structure of National Population Policy gi new structure gi manungda provision am yaw provision yaw ge bu it can constitute commissions of the population in all states and union territory of their own to oversee the reviews of the implementation of National Population Policy 2000 National Population Policy 2000 sigi implement or matamda soy daba award passing dugi review tawna ba damta union territory states na masagi population commission semjabaji yai yaurine population itself population commission National Population Commission 2000 gi mai kanu sida yaurine instructions is yaurine ba under the headings of new structures of National Population Policy. Another one is populations and the family plannings have say concurrent listing my concurrent is 20A the population and family planning mari lena ba port ma am concurrent listing tawi aduna if koi state government darkar le na khalagadi masi koi population commission je link hora yai aduna maram oidana state cabinet na masi link khri ne ba implement of the bagi one aduna ai koi na already under the new structure of National Population Commission da state khudimaki union territory khudimaki population commission link ba yai se yog jadana leire loina na akoi gi population and family planning is a concurrent list lei state government na to gaining them to bi ai aduna maram oidana for urgent necessary approved to establish Manipur State Population Commissions by the cabinet in 2019 leire adu huji masi koina materialize tawdabagi wani ada aroi boina aina kita hangkasaning banda mayam na question arise tawi population commission is semaga migration gi issue deal tawna ba mi sing sang pasing si khanto identify to ba deport to ba adong gi bhap ta khalle madumaki natte ba population commission sina link du sidi akoina magi society is the different ethnic groups lady but religion group class lady basing sida scientifically magi fertility mortality migration patterns magi educations magi health mayam sing asigi taseng ba vivid oiba data ama puthoga madugi matung ina government proper planning ama tongna ba gidamutane healthy society ma porakna ba sustainable population growth ama porakna ba gidam scientific based data asi laita badagi data asi thamna bagi adugum bagi planning ama topne and data any plan ama togi hatari data sangi am scientific data sangi aduna maramodana aduga masigi population commission si link ba taragadi maduna kogi different departments
government ki mayam ji interlink to dini aduna intersectoral state government agency to service of the Manipur state lak dini aduga hairiba adugumba Manipur state commission asi yamna khoigi atopa commission ga little bit ma khenagani ma sidi yamna khoigi research oriented data combo analysis to madu findings sing dokon puthoga government da applies to government da uhanna madu planning purpose sinabani aduna atopa yamna non technical oiba kano sing sina commission da le ragadi thona madu kana ba le roi sigi maram de am technical hand darkar lai scientific research to duini adu masi it is not necessarily academic atanati madu academic as well as masagi kari haitare action oriented oiba adugumba commission namane aina thamjage aduna aroibada aina panjaning badi akoigi conclusion oina kitang mayamda hankasaning badi census data 2001 and 2011 se yamna asumba data nate masida yamna defective oiba figure khara adum yogje and data speaks more than thousands word data na magi data sigi manungda story kaya ma yaujari ni asumba kaya ma madu experts sing aduna madu nainazaraga madugi wahan thok ama story ma mayam da lije bagi wani asumba dum loi yauring atani aduna delimitation based on such data is not scientific the mind of the 2001 amasung 11 da data sing census data defect aiba data oibanina masidaida akoina delimitation to waiba se scientific oiroi masi tobom thokte na khali aduna akoigi Manipur si huji demographic imbalance mayam ama thoe religion wise caste wise creed wise maduna koi peace and tranquility da akai ba thole loinana akoi socio-economic political system of society sida masi planning torokota akai ba kayam lehele aduna masi gumba mayam sina demographic imbalance thokpa sina akoigi indigenous people sing asigi identity ngakpa ngamgadra habi question am lai identity ngakpa da natana magi survival question is arise tore aduna maram odana asigumba mayam si thoktana ba si control tona ba prevent tona ba athuba matamda Manipur State Population Commission ase mathok tohon ba ma darkar lai hainai mayam ngam pham da hangasabga loina na ai mayam dagi bida lojiki thank you very much Thagachari koi Professor R.K. Narendra akoigi census ki data da base tobi rega yamna maru oiba wafam thambi bagi damakta ani suboina koksanjage ngasigi wangang loi kai khum nazariba Manipur gi senior advocate Irom Lalit sagi oiba ain gi oiba miteng dagi ngasi nainariba wafam mani haibadi inaccurate census data amasung demographic imbalance saiba sida wafam khara thambi na bagi damakta koksanjari nongrongna tension bi sum tawra sira dum heta semdok hanba maktada masigi yam maru oigraba aikoi Manipur da hingminnariba aikoi gi physiology tungda akoina social issues political issues educational area kari kara trade and commerce masite yam maru oiba aikoi gi inaccurate census data and demographic imbalance asigi naina bagi kodong chaba pibi bagi damukta ai moderator amadi ikai kumjari bar pradeep oza nabukma moderator amadi khoi marup oza rims ki oza ke narendra loina na ngasigi participants sing ichini nau yamba marumapang ichan iche himai ben khwai mya punamakpu ai kok non khuramjari taseng badi ai yam interest lejabagi lakchabani ai
ngarang nahan da ai out of session oirudana koi gi now ratan ga pau phang dagi ai ngam bakhradi tawrage preparation sidi kitang asoi ngam yaw di mali en haijarabne du asoi ngam yaw su khwai ki bingna ngakpi gani ngasi gi subjects this da ai koi na ngasai gi census ki population ki palli se ai koi ngasai gi hujik haibiramba assembly ki seat sing parliament ki seat sing census ki masi gi result sina akai ba pirak do mayam sing do madu gi legal provision sing do mayam da hayap to sum ning sing jage han makta da masi Indian constitution bharat ningkha tamgraba matung dagi di koi Manipur su bharat yaw ramina bharat ki संविधान की provision sing se article sing na koi loino binding ni aduna census ka siga mari lai riba mayam sing se masai yam sang na expert koi RK uja narendra na phajana pibi khare yam na koi puning loksing oi yam nungai adu masi isa tom to puning loksing oi bjana tana ai gi yum da kha wang da kero lai kai da koi sumaina lein he koi position se tung da koi gi kaino se kaino ma koi naina ba ma changi ne na tragadi koi gi hujikti democracy chat khrabina democracy da koi mangja ga da sit myam ji kramai kan sige haibna chingba koi haurei ba sing sida budhi lok sing piba yam darkar oi haib ji ma soi dum fil to jai aduna koi bharat ke संविधान की section 82 se engta pajage mayam loina khangbi ba so yaurong ani sum remind to jabadani sida yana na yaurisi readjustment after is census की importance है भारत के संविधान में तुम ले जा रहे अदुना सुमाइने यावी वही दी upon the completion of each census तो census की दी मुझे कोई वजह प्रोफेसर आरके ने लिसांग सिन्ना even before independence British matam दगी तोरपा मणिपुर की सुब British India मग ओइदरगे सो कोई मणिपुर की मतम 1831 दगी तोरपा रिकॉर्ड में हम पुथोक पी रहे very important document ngakta ni yam landmark ngakta ni adagi horakadoi ne khoi hujiksu any study da matam da aduna madu da yaw is upon the completion of each census the allocation of seats in the house of people to the states and the division of each state into territorial constituencies shall be readjusted by such authority and in such manner as parliament may by law determine. And the section 82 see article 82 ki makhadani hujik hana leramba delimitation aikoi gi 2002 gi mamang da hana leramba delimitation amasu lei 2002 sina mu repeal dorga lakpani adu mamang da su dum lerme adu bo aikoi mangnam chattu naina bagi dakar leitre 2002 gi poda se say the parliament se the yauri se may by law determine sini exercise makadene aduna makhadamu kari haire provided that such readjustment shall not affect representation in the house of the people until the dissolution of the then existing house. Makhadamu sumain hai provided further that such readjustment shall take effect from such date as president may by order specified, and until such readjustment takes effect any election to the house may be held on the basis of the territorial constituencies existing before such readjustments. Provided also that until the relevant figures for the first census taken after the year 2026 have been published, it shall not be necessary to readjust. The provision of the Parliament law singsi masi ngasai amuk India ki president mo power ma pire president na masi mana notice thokta ma tawna readjustment ki keno chalai ba yaraga su makhada 2026 phau gi di mana karigumba dispute leba khotpa area khara gi di mado keno tawroi haidana readjust to yaroi hai boi provision su dum yawe sigi provision si article 82 ki provision se koi di mase single loina pawa yaroi maram di masi ki pora se magi delimitation act se same hrabani na delimitation act ka yaurige chumnagi act nate act da khoina yengadoi si ek ama leraga di act ki parent act adu amuk makha further dakar gi matung na amendment leiba leitabra amendment su magi parent tu da punna paga doni matom da separately pawa ya de lo se aduna ai madu ki pot adu su adum thamjarake aduga huji mak ai koi article 82 se si ni yam burning issues ko nai nagadoi area se ade article 82 ki matung de amu lak sake article 170 article 170 na koi da kari right pi di ge habe do ngasai
Professor Narendra Sang Nagi Manipur Legislative Assembly ki seat kuntra na waramba 1964 adigi 1970 dagi 60 lakpa seat kuntra di territorial council ne assembly leitri matam di ko adu 72 dagi di ngasi phauda akoi seat 60 leiri 60 sida koi leiriba census ki akoi leiba population ki calculation me methodology sinarge koi kedobi leng de leidino. This is our right. Manipur da Bharat के नागरिक मन हिंगबगी अखोई की सीट मसिंग हेंगलन स्कूल कॉलेज सीट मसिंग हेंगलक सुमाइना कोई चिंग द ओइसनु तमदो ओइसनु अखोई एवरी मणिपुरी अखोई की सिटीजन की राइट ओइगदबनी मरमदी अथॉरिटी दि असेंबली द लोइ नेना गदोइना खुरा फबता अवाना तुंगी खनगदोइबा मयाम से अदुंदी वंस आर्टिकल 170 दि असुमने इरी composition of the legislative assemblies subject to the provisions of the article 333. The Legislative Assembly of each state shall consist of not more than 500 and not less than 60 members chosen by direct election from territorial constituencies in the state. Sidani akhoi assembly seat se akhoi population what padagi matam da members 16 oiri se and 16 oibagi matang da akhoi digi han state oiba Nagaland ni nam noi wari lei Mizoram na kari gi 40 da handariba Sikkim na kari gi 30 da handariba constitution ship loina final nate matam dugi mafam dugi Dakar ki matungina Sikkim da moi 36 na oi Mizoram da na 14 na oi Nagaland di matam da moi na ningai haibani na population yaudana 60 sit oi aduna constituency mu da mi lising ani na MLA khan gi bai wari le ado khoi gi di hojik issue si yam burning oi bani na akhoi masi tungi damakta hauraiba mayam chingji namukta akhoi kari kari akhoi gi demand toksige kari kari akhoi legal issues dagi social issues mayam ma dakar oi base masi gi population amadi census asigi magi data mayam singi matungina ngasi gi meetings na awon ba purakani haibri thajaba su thamjai 170 से समना पाजरे सिमल अखोइना करी मरम की दमक तनो मणिपुर दा ngasi अखोइ की असेंबली 60 लेरि से बिसे 60 सी आर्टिकल 170 ने पीबने अदो मदु हेंगत पति याई हाइरिबो हेंगत पति कनाय हो आगे दा मान हाइरि से नॉट मोर देन 500 फाउ याई हाइबो को अदो नागालैंड की दी मत मदु दा population sunga yaw da mi lakh ani ahum la du khakna state phung matam da moi 60 sit phang ye assembly mo khai do khai dong matam da kendra khar da di yam tai hai adu di khoi gi di dakar oi ra gi khoi ke do bi hengal loi do ta hoi jik ta gi hoi wadi sanari ba ado hojik ti naina ro matung de khoi hengal na gi khoi kari la log chatha sige sigi pochim so ko yam dakar oi maram di khoi myam gi voice awana phong madu gi platform di only assembly floor ni aduna Sigi 60 dagi hengar na bagi koi poram yak pa Dakar oi hen thamjage ching da oisunu tamdo oisunu Manipur ki damak tani Manipur pumba mata oin laimina na bagi koi khanthaba mata moire aduna amuk lakke masigi mari leina na delimitation sigi matang da laktringi da aina article 330 da kari yaurige aduma laksage masida government tawisi article 82 ne article 170 ne article 330 and 330 say antang mayam da laksage 330 sina special provisions relating to the certain classes reservation of seats for scheduled castes and the scheduled tribes in the house of the people seats shall be reserved in the house of the people for the scheduled caste scheduled tribe except the scheduled tribes in the autonomous district of Assam so maina pigre adubu article 330 cd masai house of the people oibinina issues fi am kana burning oide adun aina lakchani di 330 du dong lakchage 330 se koi uji gyamna Manipur da si ni dakar oi se reservation of seats for the scheduled caste and scheduled tribe in the legislative assemblies of the states seats shall be reserved for the scheduled caste and the scheduled tribe except the scheduled tribe in the autonomous district of Assam in the legislative assembly of every state aduna sigi issue mayam ching sima leire si leire matung da di constitution da yaw provisions si matung da di amuk lakadori si akoi gi aina sai haijagi ba delimitation act si lakring da akoi gi people's representative act nam govern do ni ko election gi seat ki matang da kari da madu gi par mayam ching adu di
Indian Constitution की provision सिना गसाई census सिना control तो calculate तो population में आमचिंग लो constitution याव हो मतुंगा मागी People's Representative Act ता अकोई मैम कना MLA होगी तब सेट क्या करी तो वह कमाई तो गति की है बदुई मतंग दा delimitation Act सिका पुन्न पारगा People Representation Act 1950 says the हफ्चल है मागी section 8A सिना एक निको constitution ना तेको अदुना सी हफ्चल है सिना 208 तक ये मुग सी amend तो हफ्चल लग पने करी है ना हफ्चल के the very important is delimitation of parliamentary and assembly constituencies in the states of the Arunachal Pradesh, Assam, Manipur or Nagaland. If the president is satisfied that the situation and the conditions prevailing in the states of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur or Nagaland are conducive for the conduct of delimitation exercise, he may by order resign the deferment order issued under the provisions of section 10A of the Delimitation Act 2002 in relation to that state and provide for the conduct of delimitation exercise in the state of election commission. Clause 2, as soon as may be after the deferment order in respect of a state is resigned under subsection 1, the election commission may by order determine adu sigi issue mayam provision singse ai jamna chorangna head note tam thamjege aduna ujik punna paba yadabanina Indian Constitution gi saruk ama adudagi amu Indian Constitution gi saruk singsi loiraga ngasagi the Representation of the People Act 1950 gi known hapchaliba section 8A simago aduna 8A sida mana sida amend torga delimitation section 10A haibama yauri bako aduna delimitation act simu pajege Ujik issue si mayamna nainabi do delimitation act si enforce tawno hona badani delimitation act si enforce tawno honari ba ase delimitation si di chumnagi act amni parliament pass tawba ado si di parliament na piba sakti duni ado parliament to da parliament pu amadi state assembly control to the constitution and Indian Constitution da ding ase haiji ba provision mayam sing ado hujiki leiriba ngasagi People's Representative Act si parba matung da di si amend tawdun leirame Delimitation Act 2000 harise ahum mari amend tawre aduna amend tawding da leiriba provision se section 10B hana harise section 10B ki clause 6 da kari haige da mayam khangbire ya maru ori di sida commission ama semgudoini Delimitation Act se enforce tawna hona bada sangvidhana power ama delimitation pirwa matungda People's Representative Act na power se delimitation act lang matam da delimitation act se matom da pabya di aduna masi amendment su leire anu masi ma sem masi pura se exercise to no da magi commission ama semgani commission means delimitation commission constituted under section 3 the constitution ama semgani aduna adu dani handak MLA me ama resign to khre aduna adu oire adu karmai to do no kaina irang lang na riba me am handak to na gibido aduna commission se very important akoi gi armed forces special power act ta एक तो लेजबदनी अदुगा मागी हुजिकी डिस्टर्ब एरिया लौथोक्तरगदी बेरा अमा एक तो तुमन लेबे एक तो तो दुमाइना अदुना अखोय हुजिक हांगनिंगि सिगी कमिशन असे मसी सेम खरा मारे न खले अन कमिशन से सेम मतमदा कना कना क्रमाइ तौदगी मदुगी पोतु लोइ यावरे अदुदा आइना समलमना हापचरिबदी सिगी कमिशन असे मसी 2008 ता अमेंडमेंट तौय अदुना अमेंडमेंट तौदगी दा लेरंबा प्रोविजन दी Man power P. The Commission shall endeavor to complete and publish each of the orders referred to in subsection 1 in the manner provided in subsection within 2 years of the Constitution of the Commission under section 3. And section 3 the Limitation Act 2002 magi section 3 definition da sai commission ama sengyo do mado chahi ani dagi commission chakibdi he saloi haidana lerame aduga laibo wafam disi perenek tiol pose amendment tore amendment si 2008 tore amendment si to kari haina pare amendment portion si dana subsection toriba
2 years haibase masi 31st day of July 2008 when mo chelani haire adu di 2008 tagi di hujiki delimitation act se akoi gi Manipur di apply to bu yararoi haiba si ai gi legal view ni pijari se ek na haijabani ko aduna ngasai gi adu di president na hujik parliament na president authorized na president of India na man any notice talk to order to haib do modu legally modu maintainable order maram di delimitation act se ne president work to kasu adu constitution na pi power do delimitation act asi akoi punna people's representative act si ga punna par matung de di ma ki shakti do chalai bang amor maram di act to constitution do commission na semi do adu channa ba yar roi power dei tre 5 years MLA du loi ka na MLA in work to ba abramo vote anabo khandra di adu main to na ai gi legal point di akoi delimitation gi hujik makoina han gi le report mayam singa ma mu khan no 2011 gi du la le du mayam ni yare adu 11 si su no no masida masigi basis ek to ka drive ju ko expert na heavy gre madu su arano mayam yaw re re adu gi mathak ta legal operation di magi policy 2008 tagi hena power exercise to no late until unless poch amu amend to tragedi natra poch hapchal tragedi sigi position si amaka aina mayam da thamjaning mane ai view ni adu yamna wabam di thoi kanang khangni hayeng parliament di majority mi gi yam chaw na sakti pai nu leikhram anytime win to radi aikoi na adu ga amna chahi kya law khong to podo handak aikoi citizenship amendment ek on gi bill adu chanaba yaro hin to podi sungtha tha da LP pi re ni ahing no mai no ya yamada aduna hojik akiba lei bharat sarkar gi tangta ba position leite aduna pressure da chatpanina yamna section na khoi gi census ki record mayam sing se masi punna paba ma changi lali haiba mayam sing se khoi matang chana chumthokpa public ki voice natana khoi upai leite se numai kamna ga dong nate bom top saraga rocket ko north korea dong khulai pairaga modu rocket kamna ba gi thorang to gi adu hojik gi issue se de khoi changdri maram de khoi gi di bharat kumba chaurba democracy chat pale bak di khoi gi mihut khoi gi mirep mohoi mayam gi voice aduna ada chumila le do nainar kanda bom top gi achouba madu gi kanabado khoi gi voice ki khoi tholukpa public ki voice asina mo chinga dorim ni hauji gi khoi democracy di aduna aina haijaning madi masi gi mori leina na 2008 ki amendment sini koi haijari se 2000 amendment ek asigi posi parga di pun ek tuga principal ek tuga parga di masi ek se armed forces special power ek to na disturb area lok to thau to bungam de do adumai to na ek ase leisure ga su magi substitute to gi por se amu reopen to ga di masi koina court chatna case ma su thengnei have ta jare han gi court ki legal battle ma am gi rai le have ta jare adu masi gi por se khangna to wo ga di still any president na ngang aina sum ta jabada handaki February da bo rasu aduga handaki 2020 ki March ki da bo rasu masi amuk constitute to gi che chang thoi kwa hai adu bo di legal provision da challenge to na te di upai lete law court either in the high court or in the Supreme Court of India adu to bo provision lai to ta ai udi ujadri ko adu ai won di yam thawai yauna mayam gi susida ai nang ba kitang share to jeng lak sebani ngasi paper du di matam kitang ai phangmangam gi remam out of session oiru ni na adu hek tholopaga ai ngamnu to ge ko hena aduna masigi area si ni akoina naina ga doi legal issue da ko masai gi punna masigi issue sin naku matam da seat readjustment gi poch laku matam da koi naina ga doi non constitution gi provision du ne adagi then kai no mane people's representation act 1950 gi 8 edu mane adagi then delimitation act 2002 khaksi pabane aure masigi ma sagon riba amendment report sing asine aduga loina na hairiba area sida ai opinion ma thamjaning badi ngasai koi professor saib nu yang phajana hai gre mana census act ase masi ya maru por mani census act cd 1948 India na independent phangri da hana British parliament na semam blo ne 1948 che adu census act sida masi da koi na khangba ya base census act si gakta nati koi na pav taragadi census rule 1990 ram su seme adu akoi na praja amoina CSO gi akoi mayang gi luching ba moina yengba yabadi whether mana ga sai gi professor saib na pa khiba data mayam sing ase ek si gi matung ina mase comply to gi to dabra masi por se khoi reopen to darkar lai ana ek si gi yana mada section 16 da sumaina yawe
yam power yam chong pi kre ngai ozan tak pi gi ba adu mai na se mai private parcel document inspection to ho ya ti action thing adu bu but ngai gi pot aduna publicly right publicly issues important matter over magadi court na ya da pot am tali that is called judicial review han han a khoina kinarami anti defection law chema kuma tamda kari hairami as anti defection law si de khoi court ki power lite si di pura mi gi adugumba legislature sing si moi autonomy moi manung da speaker da people power ni speaker tribunal pi ba right final ne na ado india di magi parliamentary form of democracy de di rule of law ni na judicial review se barabar dum le yeba on se yadi hairi se kana wo personal data khri go ngani issue du yoraga di sai ozan su tak pi case ke amus court le ri akoi high court interfere su tawri ko adu area gi wani ana sigi pochi da yamna nuai bu question ama le ozan su phajan tak pi gre adu aina kitang amu supplement tau jage masi census section 1948 da masi adum still akoi census ki thaba population sigi counting sidi akoi state ki affairs nati ek sidi completely magi census ki director ema da power pi bane power jam chong na pi moi tongning ba to wa ba cpc ki power pi civil court tong na moi ko wa ba court pe aba di yam lei khre adu ai samlam no laksage aduna ek sida moi na pi ri ba mayam sing sida di census ki authority sing se mohoi na akoi state ki officer sing se appoint to ya adu state ki district ki deputy commissioner sing sida amuk delegate sin to aduna ne koi school ki oja mayam officer mayam dc mayam mohoi na nasai ki appoint to ga census ki thau sinari se question is tawriba official sing ado according to act according to law mohoi whether they have acted or not see the every citizen amagi right ne koi question to be adu moina lana to ga koi tumina sum yeng legidra moina lana to por du na natra ngasi akoi da nainari se adu di mohoi ki podo do aware hoina ba census act the piriba adhikar myam ji koi khang ba dakar hoi sinai haijari na sida section 8 ta kari hairi a census officer may ask all such questions wazang sa heavy question ni myam sing do cc level sing do of all persons within the limits of the local area for which he is appointed is by instructions issued in his behalf by the central government and the published in the official gazette he may be directed to ask question is census operation lakomatamda census authority singsina may be delegated to the state authorities ko whether makoi anything moina to giba data myam sing se dakar ko nam sing to gazette to publish to gani hairi moina whether such datas whether such issues have been notified by issuing the gazette notification or not see akoi questionable I issue isa khang da na I mayam ko exercise to min taminari ni ko I am still learning and I have to learn from all my brothers and sisters ko aduna sida yaw report si inauratan HERICOUN da I gi mind da hey there is something to investigate deeply into that particular act and the rules operating in that area and this is the called rule of law and no one is above the rule of law census authority they are not the final authority and madudani aina es adudiam dakar re masi potse bayam khangmina bayam issue se matang yam sare ko na aduna prosuda kari hairi every person of whom any question is asked under subsection 1 shall be legally bound to answer such question to the best of his knowledge or belief provided that no person shall be bound to state the name of any family member of his household and no woman shall be bound to state the name of her husband or deceased husband or of any other person whose name she is forbidden by customs to mention sida akoi question hangbu matamda nangi yumdugi ngasai hangi the household head adigi magi thabak occupation magi education adigi my age kari kara mayam detail magi hangi ba enmities mayam hangbi question ama sai professor ham takbi gido adu khumda yadi hairi musi lo jam kan lewa khumda di mana mu moi mathak penalty sung pi ngam mebong phaba pum sung ngam mi ba to ga to ga di my question is adugumba census operation lagu matamda akoi aware oi khrabra authority sing aduna to hibudo akoi ek ta piri po du chumna to bra lan to bra akoi silent oina lei hibagi pot am lei hobra khanghou da bra asugumba pochi ek ta yaw pochi masi chumna khoina question to bunga magadi pochi aran ba to bodu khara makhai thingba ngamgadra ek ta yaw ri bana ek si yadragadi it can be repaired it can be amended it can be changed matam ko chanana constitution bawo change to ri ko sima leire aduna section 16 ra muksu la si ko yam ai tam sung khar ga haije ge ko ai kitang ke no to jeni to मैम खंगमिन
17 da akoi ozana haibiramba oza arkeran haibiramba magi statistical mayam sinabagi do adu yauri ground of statistical abstracts sida yauri the census commissioner or any director of census operation may, if so think fit, at the request and the cost to be determined by him of any local authority or person, cause abstracts to be prepared and supplied containing any such statistical information as can be derived from the census returns for India or any state, as the case may be, being information which is not contained in any published report and which in his opinion is reasonable for what authority or person to require. So mana sida statistical data ma lawragasu mana karigumba procedure kha tawragasu podo samjan badi yati sine in haijaningi di ma ek asina mabu keno tawraga leibani na ko ana 17A dana amu kari haire power se moi da piri power to extend the provision of the act to other operations. The central government may by notification in the official gazette extend the provision of this act with such restriction and the modification as it think fit to pre-test pilot studies, census of houses which precede the population count and the post-enumeration check and evaluation studies or statistical surveys or any other operation as may be deemed necessary for the purpose of census. And moina tawri report me am saying is the guide tawri section sin nang tawda ba sini ko sin koi pre-test kari lere, pilot studies kari tawre, census of the houses kari no, the population count the post-enumeration check na kari lere, evaluation studies na kari lere, aduga statistical surveys kari operation kari no dakar ba tawre, hai na chingba masi moi the exercise dawna piri ba, whether those authorities, those officials have complied with the provisions of the act or not. Has any citizen in Manipur, they have raised the question to the authorities. Even we can approach by filing the RTI. Hanadi khangre ek ari banina usi RTI leiting da tawina nobody akoi rights akoi sumaina sathina consequence afabo ero khangdam no komtho ureba. But now this is the time has come for everybody, for every citizen. Moina tawi bodo maning makha to yate moina lalambadi ngatra ga si thoise adna koi sit humpu khakta le se kedowi ko hegalo den wangna adura di hena nainaba khanaba gi matam phangoidra hena phaba mi like like soiba matik sa feel to that oiba mi myam sen chong thorok podu madu akoi pot to encourage to thok tra ko sit si hengat pham thoi sin ai haijarina adna census ki report se chumna thamaga di masi mayam gi akoi gi ngasi gi democracy da khuna thengnari ba economy gi field da education gi field da social issues myam thengna wa ba si ko kadra sin khanjari se aduna hojikti census ki maru oibse matang sum yamna oza kenona takpi gramina last the rules da maru oiba porama ingtung hangjani ngasai gi akoi gi topic si ga mari leina na census data ai karino mana semiba ngasai gi census act 1948 si gi makha rule lam sem 1990 da rules su yamna explain tawri madu de yauri ngasi maki census data si karino census data si ni decide tawde si uza mani ko sida yauri rule 7 sida yauri yamna chumna pajana yauri adu ai 6A sin to laksage 6A si gi time go sam piri mai rule ni ko sina ek haiba mai sai ju asa ek si implement tongno hono bada mn object si fulfill to ngam no hono bada area kya da lokona le lo se mina semba lo ni naturally ai sana to bho ye na so lo point foot point sector ni so idana bai na duna ek amada awat pa mayam singi rule na mekhat pani 1948 to same rule se masi ki importance only 1990 da khangba male india so aduna india 1948 to same aduga si nga sai na panjagi ba constitution ki provision myam singa do madu he to president na thoba final hoide ko the said any approval must be put in the house parliament assembly the final am so leibni ko adu matek tu me chete jarame aduna section 6 da nga sai go za yu schedule ga do question si amaru hoibani section rule 6 da yauri se the census schedules or questionnaires shall be notified by the central government through official gazette under section 1 of the section 8 of the act. My question is, see the notified toguni hai questions. It should be notified through the government gazette. Whether if anybody already notified the government gazette or not, aware of hold the bra, madu potu check to what the car or see one go in hygienity with the pyramid. Adigi section 6A the declaration of the date and the duration of the census. The central government may by a notification
publish in the official gazette, declare the date for the commencement of the census and the period during which the house listing operation and the population census shall be take place. 6A say, Masina 1994 amendment or hapsalakuni rules in a call. Adu the Sugumba procedures may am saying aware Oimandabadi Kango the bra, Natraga Quise, Aduma Queen Lady Bacrasina, Pentuaga, Quit Pujazi, later Suyare, Saishumam, come to William to Yarena, Hundopirambra. This is the appropriate time, at least to study something, because Sakulapi Matungina, Huloina Sakana, like Hay Lagasu, pre education, Pidama, my son Pam like them goes government job security, Kasulati. Security su Yam Wai Man, Kangi, Wizing Matama Tok Pang by say, it is open secret, without any bribe, without any corruption, Karamtra Pangam de Masimiam Kangan. Do it, let here Bukumiam Singsi, Hinganabaki land from the quick state resource later. Talagasida, I call Lady Bahan Agricultural Society in Hiram, we live in the agricultural society, agricultural society, Ojekti, I call the science and technology in a Yom society, and I easy. When the scenery is science company. Adundi, I call Lady Ba, land, its people, and its population, see strategically to the car oil, Tungi the Muta. Ojeki, we quick with Mayamna Real Lani. Real Lakan the way the side hide your identity issue, see the Natana. Ako economic issue like ako report mayam level mo na hong ako yung may tay mystery mo lupa sa hum subudo mo yung lupa sa ni issue hera kani ado ako crime to ni ado ako career protection to ni in all field ado na ako yung sarkar yung tabok si oy na pangbang amoy da bani na population si the base to hirangak pa ako mayam singa sina karma makal gi strategy to raga ako check and balance to raga rail lock tingi da flight masing yamak pa digi hujik su yengo trade and commerce am hengal kare adagi border hangdorani train chalani adna aikoi akiba kaya ama leitungda aduna aikoi masi yamna theng thadi ngai sida yamna marik chumba mayam khangai kya tai sum lorga akoi tawya ba population wajan takpiramba state ki population control se masi koi sarkar gi Manipur sarkar gi jurisdiction authority list yaubunina they can do a lot aduna akoi Patang, Charing, Charing is the Tentadring is the rail lock, but the whole thing is the Tawaba Mayamatoraga, population is Chingda, Tamda, Adurbudi, I could lane, the survey of the car, who is Yam Louis, Manipur lane survey to Umri. Plain it after it, which is highly I couldn't hang it, but my day I couldn't hang it, about 10%. 10% will reduce the Romanico. Masida 90% of the loan, Ipai, Pugi, Nintoren. Kaya aman sahi lisang sahi dising ani hen ba record lay hai dise masigi land and people se masi kanam tana koi ilam natti hai bise yaroi da bane adu disigi land sigi damakta loan regulate tongno lo do extend from the koi kya wari no sik adu problem chu lay hai ja bane ko adu gi issue du na chate lak chari se aduna hauji state koi gi Sigi Manipur State Population Commission amas control tongnaba mayam sigi issue singje sembase akoi sarkar da mayam changsan minasi adu masi yamna thengdana to darkar oi aduna section 7 ga 8 cases da rule da su loina to udaba kaino to udaba kaino am yauri masi mayam amuk hena mafum amuk chana to mayam sing da su koina khara khangjari ba nainajari ba khara se amuk nainara kini ko aduga khoi khadana tana masina publicity to duna akoi gi tungi futurology ama Tendana quick doxigi habido, Masi Tonabagi, Adumba, whatever Amalonabagi, Yam, Matang Sar, Home Sar, Amani, organizers, Single, Loina Amam to in the Panjadra, Pokno, Krumzeri, Makadana, Pazan section at Mayam with them to Panu to Breakin have Tazabasi, Itam Jamayam, the Luxury. Tagatsari, Kaikum Nazariba, Senior Advocate, Irom Lalit, Ain Yoba meeting the key wapam Tambiram Bagidamakta. Matanga Koksanjagi Kai Komnazriba Sari Pradip Panjobam, editor Impala Review of Arts and Politics, Hiramsiga Mari Lane and Isagioba, Motkara Tambina Gidamakta Koksanjari. We dice a lingin Briba with dignitary ma'am. Babotas in Biri, no. Sing home they often could have done Tamjaki. I'm not done jam chance Logero Tasina prepared or Lapusanate, Chumni Hana knowledge is Mangavin and Tasina script Semdo Lapanamina,
kitang disorganized or say aina hajat racing sida aina hodok ning masi kai hodok ning ge sai gi hana present to we mahum de su khari jeng khina chum yeng kan sida khoina delimitation lak pada karino khoina mi pai se na yeng kan sida me andar to si validation mandore ching si chach ko he posem amasum so khoin sam taran lai ma'am so haina kan sida praja ma'am ngangna kan sida si posne ba adang sai ha ma da khoi kino se haibi ki ba kamu khron pa mi kamu khron pa di he chingdana pa mi to do ni hai validation pan validation to kum si hai si mang ba tung si potane lang na si bo ada khoi si issue si kaina solve to dia to ga hai kan sida answer si pa pu thok ngam de sensor si khoi lang ge la lo to hai le re sensor si thing doi ra thing ngam ko do hai question si lang na thing ba sa government of India na to gen hai kan sa khoi thing ngam do ka hai pos lang ni na ada khoi na philosophy da swaina ya chacho wen tangle le kan sida kamai no solve to ge hai kan sida he hai na bom le ba hai kan sa question na ma si answer sung le da we hangi hoding gi answer le te no answer no sa la kan sidi sometimes when ke do ya ga sida question si change to an hai ba ada ina ha ge tem to do si question si change ho si kamai to de ge hai ba si sai na khoi ma mo tong boi pot hai re na sai za adu tong ni khan za ba kang bu si na ha gi delimitation pa me tong wei khan ba ka mang do ri kang bu se delimitation pa de hai kan sida khoi ni question si yen kan si kamai to mo yen ya ge khan sida tong mo mang si ma khara thong no de hai ba si hai kamai to thong ya ge hai bi posle adu oi su em no wan nom le ba ke no da ha delimitation ni problem to is not this Manipur te Nagaland sui Nagaland mu su objection lak to poli maram kha khen ram be Assam thok tori Arunachal Pradesh thok tori ada Assam da ka di khoi ki si ona te ne yusum ada ai ona te maram sin aina hai ni se ruwa khoi Manipur so mai no oram basi ai oram godok su ma le khan da to ka khoi ki si ona te na bogi mo on le be ai ba ta sing hai ne khoi sa hai si ching the population kra hengale na census haira me hendal gam tu ina khoi amuk delimitation to kan sida my proportion jana constitution on the me population chamaram phang me mon sila kan sida valley machi je question garni adana valley set masing mang ni have person care me se ada hoina sum se khana ya se ken da valley set machi question le khala se ni sa hoina lamlai ba question gare constitution no se me kan sida leidoi si reserve population ga non reserve population ga ni pul same constitution na si constitution reserve we do rise si question le ga ina have question ji atop on thok sai se reserve population amaga non reserve population ga punsal laga same constitution si reserve hen gadra adraga non reserve hen gadra ise sim tang sida akoina lori ngorgadi akoina constitution gi ngorgadi akoina miam da disenfranchised over deba citizen nam oi kan citizens bothari ya de habi aroi bolle be aroi ya de hai aroi ba aduna akoina akoi gi outer constituency sida segment khara ka reserve constituency yaw kan sida bothari ya halaga bot lepri ya handi hai kan sida sigi bawo legal challenge to ya tonari ne themjana to na ma tani legally phasan challenge so si ya ponte constitution ya ponte citizen nam oiraga isi bothari ya de habi ya de bolbe ya de habi ya de ba citizen herga gi right kan si khoi gi democracy definition da akoina election toroga leader khanjaraga nga ko lebani hairaga di aimon da both hada handa ba so ya de ba constitution ni punsan kan sida population ni punsan kan sida oihon to busi unreserved constitution oihon to konewa simona akoina aina haiji ba samlom da kan protest ori ja sai somdana akoina mangba tang tong hai kan sida jingna tong dore ma valley ma dore valley na unreserved haiji valley jing hairaga unreserved kambu se mang dore haina asomdana mu ki sa mu kana si punsala kan sida reserve constitution mangani di reserve to krani haibi si kinari nya ba ala khoina si to sai sida census lan re hengale si reserve population hengale hai hermina punsala kan sida unreserved population yaw ga di si hoi kana unreserved constitution tham dia roi se ukrul ma chenga kana ga valley ma chenga Imbalance ki lamla hai punsala ga constitution chem ga di adu reserve oin tham ya roi ukrul ko de gi ukrul wan ukrul tu ka kanu ko ge ko jo ko ro su reserve to ri ya roi hai ba si khoi ya
Jadi unreserved khusus target unreserved ada reserve worker di hana ki reserve unreserved population jadi boleh bersih alright thada betul mau harus untuk mana haina reda thada hendak apa kata ada migi right mat pesungai alright ada semai hai kan idea aku ki hasil lagi tension segi nature sesu mai complexity sesu pracian so kau tu maleba tapi lagi dia aku negotiation sesu kerana rational lebih helina hasilnya karena ini orang mungkin memang ada population head henggalap henggalap memang cangina sisi sesu tunggu lagi sesu handok ini apa hai di segi proposition sesu memang thamning aku nak ia perkara sudah payah untuk sih constituency semua sih semua tahu tu unreserved population ka reserved population mix lah agak di unreserved ini thamsi na apa mami tu thon kita kapu bi wan kapu thon kira ada ukrul tul thon kira ada population reserve ka unreserved pun lagi di unreserved ini thamku tu ni habis aku na in makan sudah constitution yet ngamoi legal yet ngamoi itu kan sudah juga hana aku ni mungdar me kamu tu taptan nak kata yang kalian so ini semua jadi tahu sila apa ini thamsi lagi ada aku ini census की बताएं census exercise बताएं सुन है जो यामना मरिक चुमना थंबी है अदुगा डिटेल लेना है दारे अदुगा इन्हें सुम उजब दे कोई future दे कोई exercise पूरा वाला कदों माले कमाई तो उनके कहना से कोई की इन्हें physically enumeration तोड़ी मी यम चलेगा मी क्या ले खोले के तोड़ी से सी की पोसी हजी फौज फायम वाला कदों माले सी पोसी ले इधर कोई ना है ये है बा problem तो ये है जो अदुगा हजी ना पूरा digitize हो मोले आधार कार्ड पाइदर याद है कंसिडर आधार कार्ड से याद रखी नॉन सिटीजन होनी है हेरोने अमें तो तक कोई इनोवेशन याद रहे हेरोने आधार कार्ड लोग पाइन रखा सिटी आधार कार्ड आनी पाया था मिना तो मुसान ताजा रहने बा सी की पोसे कोई लेबाक चौखट पर लेबाक में हेरोने हांगकांग से पिकल है अंदर हांगकांग है मी खाना खाना मुझे वाली सुन थाना तो सिर्फ खाना में हांगकांग दा इना कहने से कोई अंगाम पोए हेरोने अंगाम पोकन से बर्थ सर्टिफिकेट लहो रखी अंगाम रखी राइट में लोई मान से नॉन है ताइजी हो इधर ही नहीं ada birth certificate lahu ni hamba ada tadi Amerika sesungai loja maksudnya birth certificate yang important noi death certificate yang important noi si memang kita orang nak census exercise yang lain dori ni tu sih hari ini ada si posi karat tung kona dim lakdo malah si tu kan aku nak hasil sendok tu nak kita birth certificate kasi kona lor si aina hasil ki aina Hong Kong na pokpangam dari Singapore pokpangam ni mungkin di ai pokpangam si imai pana research tu birandra kadi ai apa passport logo di kaya apa problem apa leh ni tu ka ai sen non identity non citizen ni leh hodoi ni aduh kang mana nyawa pas jalaga hangang pokan sahara this person bisa hanong ni bersama si posla ni aduh lapa si ai generation nama lagi ani betul ni soalnya lagdo male insisus doktor male ke sarkar nasu ajar sih na India ki hane ki am thina chaotic oiwa mahum lem kan seda Bihar ada kun oiwa si Manipur da nagal tori me seda moi enforce ngon do ni tam di modern state mo ko imtung ina si lagdo male aduh si lang na digitization je क्या हेलगे दा बखना कोई आधार कार्ड लाग तो फैम ओनी है सी ना तभी दा ये सब सेंसस एक्सरसाइज ना कोई सरकार की डिकाडल एक्सरसाइज लाइको लाकान से पोषण हम हिन ग्रो तो लेयर में वाट प्लेयर में है वाने ना और सी तो तभी दा इनफॉर्मली अदे डेटกันसी सेंसस एक्सरसाइज जाथरी उसम जाथर जा कोई खंग दबी दा दि अनअवेयर हो दबी दा फेसबुक ते यावกันसे फेसबुक ते आई डेटा में लोन दोनी मोइ तो को दा हे कुप ले दोनी sekarang ni Facebook, yang Google lagi search over, ada Google ki ad ama klik toruba, address lain, klik toruba, ada ai masa kangguan antara ai si income gam lay, ada ai si kangguan port paham, ai si political inclination kai lay, kai so, lo ini mau muda data leh, dan hasil macam si kemana hai, muda data mining hai, data mining sini kuali kita coba, kan si entrepreneurship ki kuali frontier ni hai na bimong lain. मी में लान की ओर के सु ऐन लमाम दमी का नाम ले लाइबल कैम ले लाइटो कैम ले और मी में था एबल बॉडी कैम ले कैसी खंग गांस दा मिलिट्री की सु शाम से ना इम्पोर्टेंट डेटा आने वाला अदर हज़िकान सी मोइन हज़िक की नरक तो थन्ना भाई सी फायरवॉल हफ्ते नरका सुम्बो डेटा लो यादर थन्ना भाई पोतोरी से और हज़िक भारी ये से वो ले फिल्म से कोई भी ऐसे अब Facebook dengan terkena Twitter dan juga apa Twitter dia saya jangan popular dia ada Manipur popular di Facebook ni Facebook pai bakang gulung di yang Facebook pai kan saya अंदर Google पाइप अकाउंट दिए सेवा अंदर Google है करी लोग मोटे चल लेगो तो सीना है ना वेबसाइट में हांडो कांस दा Google ऐड में चाहे जाकर यारों ने और ये सेवा तब माना होई में हम यहाँ से दा मी होमरी होई पुलागा तब माना पेज पर ताइज़ ने अंदर का न्यूयॉर्क टाइम्स की पेज में हांडो में सेवा लोग न्यूयॉर्क टाइम्स होई सॉरी यार जो साइल Google दा Google के AdSense में इंजन अंदर दिया यारों है
ꯑꯗꯨ ꯃꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯥꯝꯅꯕꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯠꯅꯩꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯣꯜ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠ ꯑꯃꯗ ꯍꯥꯏꯔꯁꯦꯕ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯀꯥꯟꯗ ꯁꯦꯝ ꯄꯦꯖꯁꯤ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯃꯤꯟꯅꯁꯦꯕ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯦꯗꯇꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯏꯁꯤꯡꯗꯨ ꯂꯣꯏꯅ ꯈꯦꯠꯅꯔꯛꯀꯅꯦꯕ ꯐꯦꯁꯕꯨꯛꯇꯁꯨ ꯑꯦꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯥꯒꯠꯂꯤꯅ ꯑꯩꯅ ꯁꯦꯝ ꯄꯦꯖ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯄꯨꯂꯞ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯃꯤꯟꯅ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯑꯦꯗꯇꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯑꯦꯗꯇꯨ ꯃꯥꯟꯅꯔꯛꯑꯣꯏꯕ ꯁꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩ ꯋꯥꯈꯜꯁꯦ ꯈꯪꯉꯦ ꯃꯥꯁꯤ ꯁꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠ ꯂꯩꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯃꯥꯁꯤ ꯏꯟꯀꯝꯁꯤ ꯃꯥ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯁꯤ 3,000 ꯍꯦꯟꯕ ꯄꯣꯠ ꯂꯩꯗꯦ ꯑꯗꯨ ꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯃꯈꯥ ꯂꯩꯕ ꯃꯥ ꯄꯥꯝꯕꯁꯤ ꯈꯣꯡꯎꯞ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯡꯒꯜꯂꯤ ꯑꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯝꯃꯤꯁꯤꯅ ꯃꯥꯗꯤ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜꯒꯨꯝꯕ ꯄꯥꯝꯕꯅꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯑꯦꯗꯚꯔꯇꯥꯏꯁ ꯇꯧꯁꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯪꯉꯒ ꯑꯦꯗꯚꯔꯇꯥꯏꯁ ꯇꯧꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯔꯀꯦꯇꯤꯡꯁꯤꯗꯁꯨ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯗꯦꯇꯥ ꯃꯥꯏꯅꯤꯡꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯚꯥꯏꯇꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯦꯃꯥꯖꯣꯟ ꯍꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯣ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯤꯁꯤ ꯒꯨꯒꯜ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯆꯪꯉꯒ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯦꯃꯥꯖꯣꯟ ꯆꯪꯉꯒ ꯂꯩꯗꯕꯤꯗ ꯄꯣꯠ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯗꯕꯤꯗ ꯉꯁꯤꯁꯤ ꯑꯩꯁꯤ ꯀꯣꯂꯣꯝ ꯌꯦꯡꯉꯦ ꯀꯣꯂꯣꯝ ꯃꯊꯪ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯁꯨم ꯃꯊꯪ ꯊꯣꯛꯀꯥꯟꯗꯅ ꯀꯣꯂꯣꯝ ꯑꯦꯗꯚꯔꯇꯥꯏꯁ ꯇꯧꯔꯛꯇꯕ ꯌꯦꯡꯁꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇ ꯀꯣꯂꯣꯝ ꯂꯥꯏꯔꯅ ꯀꯣꯂꯣꯝꯒ ꯆꯥꯅꯕ ꯁꯤ ꯄꯥꯝꯃꯕꯅꯤꯅ ꯅꯪ ꯀꯩꯅꯣꯁꯨ ꯄꯥꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯨꯛꯁꯨ ꯄꯥꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯃꯣꯖꯥ ꯊꯤꯔꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣꯅꯦ ꯃꯣꯖꯥ ꯄꯥꯝꯕꯅꯤꯅ ꯃꯥꯁꯤ ꯇꯥꯏꯁꯨ ꯄꯥꯝꯕ ꯌꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯐꯥꯎ ꯈꯪꯕꯤꯔꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯂꯥꯏꯔꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯐꯦꯁꯕꯨꯛꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕꯅ ꯑꯩ ꯐꯣꯇꯣ ꯑꯃ ꯊꯥꯒꯠꯄꯤꯔꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣꯅꯦ ꯃꯥꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯑꯦꯂꯔꯠ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯀꯅꯤ ꯅꯪ ꯃꯥꯟꯕ ꯐꯣꯇꯣ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯆꯨꯝꯕ꯭ꯔꯣ ꯌꯦꯡꯉꯣꯅꯦ ꯃꯥꯅ ꯐꯦꯁꯕꯨꯛꯅ ꯑꯦꯂꯔꯠ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯀꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯣꯏ ꯈꯪꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯩ ꯃꯔꯝꯁꯤꯗ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯗꯦꯇꯥꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯤ ꯁꯣꯝ ꯆꯠꯈꯤꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯁꯤꯃꯛꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯅꯧꯕꯗ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯋꯦꯕ ꯔꯥꯏꯇꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯌꯨ ꯍꯔꯥꯔꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯁꯤ ꯃꯥꯅ ꯏꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ 3 ꯁꯨꯔꯦ ꯑꯗꯩꯗ ꯁꯦꯄꯤꯌꯟ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯦꯇꯦꯁꯇ 21 ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁ ꯐꯣꯔ 21st century ꯀꯥꯏꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯁꯤ ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯁꯤꯁꯤꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯥꯕ ꯑꯃꯇ ꯍꯥꯏꯔꯣꯅꯦ ꯑꯦꯃꯥꯖꯣꯟꯒꯤ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯦꯃꯥꯖꯣꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯩꯔꯦ ꯂꯩꯕ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯃꯔꯛ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜ ꯀꯣꯄꯤꯁꯨ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯃꯣꯏ ꯗꯦꯇꯥ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯑꯩꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯗ ꯑꯦꯃꯥꯖꯣꯟꯗꯒꯤ ꯏꯍꯥꯟ ꯂꯩꯒꯦ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇꯣ ꯑꯩ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯉꯝꯗꯦꯗ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯉꯝꯒꯅꯦꯕ ꯑꯅꯤꯁꯨ ꯂꯩꯒꯦ ꯂꯩꯔꯦ 3ꯁꯨ ꯂꯩꯒꯦ ꯂꯩꯅꯣ ꯀꯔꯝꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯩꯒꯥꯏꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯂꯣꯏ ꯈꯪꯉꯝꯒꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯅ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯩ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯀꯤꯟꯗꯜ ꯑꯦꯗꯤꯁꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣꯅꯦ ꯀꯤꯟꯗꯜ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜ ꯑꯦꯗꯤꯁꯟ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯇꯝ ꯂꯩꯀꯣ ꯑꯗꯩꯗ ꯑꯩꯅ ꯀꯤꯟꯗꯜ ꯑꯦꯗꯤꯁꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣꯅꯦ ꯀꯤꯟꯗꯜ ꯑꯦꯗꯤꯁꯟ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯥ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯥ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯀꯤꯟꯗꯜ ꯑꯩ ꯄꯥꯔꯤꯅꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩꯗꯕ ꯑꯩꯅ ꯐꯦꯁꯕꯨꯛ ꯌꯦꯡꯀꯥꯟꯗ ꯐꯦꯁꯕꯨꯛꯅ ꯑꯩꯅ ꯄꯥ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯐꯦꯁꯕꯨꯛꯅ ꯑꯩ ꯄꯥꯕꯒꯨꯝꯅꯦꯕ ꯑꯩ ꯋꯥꯈꯜꯁꯦ ꯑꯗꯩꯗ ꯀꯤꯟꯗꯜꯁꯦ ꯄꯥ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯉꯛ ꯊꯣꯛꯒꯅꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯀꯤꯟꯗꯜꯁꯨ ꯄꯥꯏ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯤꯟꯗꯜ ꯄꯥ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯁꯤꯁꯦ ꯄꯦꯖ 68ꯗ ꯂꯦꯞꯄ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣꯅꯦ ꯂꯦꯞꯄ ꯊꯝꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯀꯤꯟꯗꯜꯁꯤꯗ ꯀꯣꯟꯅꯤꯡꯉꯦꯅ ꯑꯩ ꯕꯨꯛ ꯃꯥꯔꯛ ꯑꯃ ꯊꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯈꯨꯝꯖꯤꯜꯂ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯈꯨꯝꯖꯤꯜꯂ ꯊꯝꯀꯥꯟꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯗꯤꯚꯥꯏꯁ ꯑꯃ ꯑꯩꯅ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯑꯥꯏꯄꯦꯗꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯒꯦ ꯀꯤꯟꯗꯜꯁꯦ ꯑꯥꯏꯄꯦꯗꯇꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯦꯅ ꯑꯥꯏꯄꯦꯗꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯒꯦꯅ ꯑꯥꯏꯄꯦꯗ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛ ꯌꯦꯡꯉꯥꯟꯁꯤ ꯀꯤꯟꯗꯜꯒꯤ ꯑꯦꯞꯇꯣ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯅ ꯈꯪꯉꯦ ꯅꯪ ꯉꯁꯥꯏ ꯄꯥꯍꯧꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯈꯪ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅ ꯍꯔꯥꯔꯤ ꯍꯣꯏ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅ ꯀꯤꯟꯗꯜ ꯀꯤꯟꯗꯜ ꯇꯧꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯁꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯄꯥꯏ ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯄꯦꯖ ꯀꯌꯥꯝ ꯄꯥꯏ ꯄꯦꯖ ꯄꯥ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯁꯠ ꯄꯥꯈꯤꯕ ꯄꯦꯖꯁꯤꯅ ꯀꯔꯝꯕꯅꯣ ꯑꯗꯩ ꯄꯥꯗꯅ ꯊꯝꯈꯤꯕ ꯄꯦꯖꯁꯦ ꯀꯔꯝꯕꯅꯣ ꯀꯥꯏꯁꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏ ꯈꯪ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯗꯦꯇꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯀꯨꯞꯅ ꯂꯧꯒꯦꯗ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯣꯔ ꯇꯧꯔ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯑꯩꯁꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯈꯪꯉꯦꯕ ꯁꯨꯝ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯐꯤꯛꯁꯟꯒꯤꯁꯤꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯗꯦꯇꯥ ꯈꯪꯗꯣꯛꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯁꯦꯟꯁꯁꯀꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅꯤ ꯁꯦꯟꯁꯁꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯅ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯑꯦꯖ ꯁꯦꯟꯁꯁꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏ ꯈꯪꯈ꯭ꯔꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯌꯨꯁ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯣꯇꯥꯏꯞ ꯋꯦꯄꯟꯗꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ ꯑꯁꯨꯝꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯐꯤꯛꯁꯟ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥ ꯀꯥꯟꯗꯅꯦꯕ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕ ꯌꯥꯎꯔꯁꯨ ꯂꯩꯕꯅꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯋꯦꯄꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗ꯭ꯔꯣꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯈꯪꯉꯤ ꯗꯦꯇꯥ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯦꯁꯕꯨꯛꯅ ꯈꯪꯉꯤ ꯗꯦꯇꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯣꯏ ꯗꯦꯇꯥ ꯕꯦꯡꯛ ꯑꯃ ꯂꯩꯗꯅ ꯂꯣꯏ ꯈꯪꯉꯀꯥꯟꯁꯤꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯉꯀꯥꯟꯁꯤꯗꯤ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯅ ꯁꯤꯗ ꯆꯥꯏꯅꯥ ꯂꯥꯟ ꯇꯥꯅꯤꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣꯅꯦ ꯂꯥꯟ ꯇꯥꯅꯤꯡꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯤ ꯍꯥꯠꯅꯤꯡꯕ ꯃꯁꯛ ꯂꯣꯏ ꯈꯪ ꯌꯥꯔꯅꯦꯕ ꯁꯦ ꯑꯩ ꯍꯥꯠꯅꯤꯡꯁꯤ ꯁꯤꯐꯥꯏꯗ ꯃꯣꯏ ꯂꯤꯗꯔ 5 ꯍꯥꯠꯂꯣ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯍꯥꯠꯂꯗꯤ ꯂꯥꯟꯁꯤ ꯃꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯑꯗꯩ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯁꯤ ꯍꯥꯠꯂꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯗ꯭ꯔꯣꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯂꯣꯏ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂ ꯊꯝꯒꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯗ꯭ꯔꯣꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯥꯗꯣꯛꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯗ꯭ꯔꯣꯟꯁꯤꯅ ꯑꯩ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯤꯐꯥꯎ ꯊꯤꯔꯛꯀꯅꯦꯕ ꯁꯨꯝ ꯊꯤꯔꯒ ꯍꯥꯠꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯁꯨꯝꯕ ꯋꯦꯄꯟ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁ ꯐꯥꯎ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯦꯟꯁꯁꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯖ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯄꯨꯔꯥ ꯆꯦꯟꯖꯁꯤ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯁꯣꯏ ꯃꯊꯪꯒꯤ 1-2 ꯁꯦꯟꯁꯁꯇꯗꯤ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯈꯔ ꯆꯪꯉꯅꯤ ꯑꯙꯥꯔꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯂꯥꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯂꯥꯛꯀꯗꯤ ꯁꯤ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯂꯥꯏꯖ ꯇꯧꯕ ꯃꯣꯅꯤ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯙꯥꯔꯅꯤ ꯄꯥꯏ ꯌꯥꯗꯦ ꯈꯣꯠꯇꯦꯁꯨ ꯂꯩꯗꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯇꯤꯁꯤ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯀꯥꯟꯁꯤꯗꯗꯤ ꯃꯦꯅꯤꯄꯨꯂꯦꯁꯟꯁꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯍꯩꯕ ꯍꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯍꯩꯕꯒꯨꯝꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯒꯤꯁꯨ ꯔꯦꯁꯁꯤꯃꯣ ꯃꯥꯏꯒꯦꯠ ꯑꯃ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤ ꯂꯩꯇꯦ ꯏꯗ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯐꯨꯅꯤ ꯆꯩꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯌꯥꯏꯅ ꯑꯗ ꯑꯩꯅ ꯀꯩꯅꯣꯗꯗꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠ ꯐꯨ ꯌꯥꯄꯣꯟꯗꯦꯅ ꯑꯗ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠꯇꯒꯤ ꯃꯊꯟꯇ
Facebook da ai maram lo kan sai na yaudra ga bari Facebook yaw jaro na yaudra ya da mi message har ko khala Google ne khande Google gi mail receive ta ne khande international di universal ne ta omnipresent akhoi sa lai matam da omnipresent ni lai ma hong ko le hai na international hong ko le phum lai adana si lot pe ya da hum de matam soi la ka dang khale aduga sina da ai na aduma sigi kana sa point tham ja rage aduga ato point amani ngi ka ta so jo ge matam loi de da ada ai na sai gi sum yema kan sa khoi lei ba census lan gi ba lan gi kan sa da akhoi na hana kiram ba siga kana chi da le pot census le si mana bra hi akhoi mana di yema phe ba akhoi tsl ki point da ge hai ba yaw rin akhoi gi between the idea and the reality falls a shadow reality le siga ai akiba si reality always informed of deva reality mami masawai phangi bidregi akiben tonga sagati bodo si mo si yeng so census da population hegale hai kan sang hai ha mai kan da kana degi barma da hajal pa siam to hai go barma da hajal mi basing hegale ba adegi mapan degi mayang mayam chang pagi mito mayam chang pagi siam to hai go da khoi sai census ki da u gi mayam si yeng kan da barma da hajal ni hai ga di kada wi da purul hegale to no poma da hegale to no yam kan hegale si pa ai sai ho da purul ne 168% hegale rate growth rate 168% is yam chawre aina ngasi lak am le da tahi kanoi matung da 3 times more than 3 times hegale ni 168% has bo aina lak tara le da aingo da 3 times hegale ga lak 30 le ne macha ni ga 1 land 3 ore me jam chaw de ga lak tara le na lak kun thau ne he chaw ado ore kan si chaw si akhoi yang si othok ti hai si moina economic theory yaw le ja khoi gi malthusing theory kan le moina hai se kan da khoi na population growth rate si 20 hero kan da ajipuri khoi food production kan si mechanism ado technology le si haram hai go matam da malthusing no i kan sa moi 19th century gi kan ne moina i kan sa population growth is 20% ji hen ga di jindak thang ngoi sine khoi mi mi si Jin ga food production is mass strong more has never. I don't say 168% guys. I have a guy in the shadow and help us like doing him says a quick economy. Jakotana a quick labuk man see 168% growth against a quick labusu 168% growth or by the end doing which is actually against the Zinjak out of Missy population here did. I don't know naturally issue Yangas Aquina Missy nomadic way. Settle agriculture is population ka chawle jinjak pan levin go aduga hoina kan si jinjak food production gi technology phal le hum da hairon ready me si family si ani hum so da kai thona kan family hum ri so kan da chin machin hengal ko ni jinjak si phang da ni na sandong na kini sandong poi po lai si economy po ren dei ne ko si mi si pa ya chat le ni mo de ro le ri si tangai phadai po ne si ma hoina chawung khang da economy phalak da ni economy pharaga di am chana Jahong home Haidan, how do I population chocolate and the valley the population are the population piece, you know, I consider some of the Kunmazam Salega, valley the Kunazolation, I don't know, consider Sinzaki Potential Laves, economic angle the year already. I think China has sees from the site, actually, is the Hagi Jeta Mamsi and consider Barman the Hagel poor Gadi, who is Chusapur on the Hingaloidra. Other Sandel of the English, Sandel Hingle, and some tiny, Ukruzu, Baramatani, Ukruban and so. Ukruba mata and Visi cookie build P. Wins Yam Henzele Hazigan, some side lay Hagadi, Ektan release Ukruba and Hagana Sagang Ganoli, Katin Sikale, the Katin Ganguga, Halimi Hazelagani, Quinam Hazelation, a cooking cookie Hazelagadi, Barmaritan State later, since the tiny is around Queen, Queen Matiam tiny is around Tiny. That since I'm Chow Hune, so I consider. Since you see population being over internet, population see more 5 lakhs of deva. Jing the Lamdis or Mitado, the same Tadaba, as I am nothing light about Zakotova, since we hear him when man Sigi Barmagi to Zakotoma and Gansaba. And a quid on the Hajalica is a quina, some the kind of the Hajalaga, a Sajita Bark, some Hajaladoing Hado Yang as the Kunmazam Zadani, as who Tava in Pian Japan get the Wangang, malnutrition to Wangam, Dama labor, Dama Siam, they could not own the lady, his name, assuming against the Tapicarongi blocks and lazy, Tapicaron blocks and Bio. Tapicaron blocks against the Kunman, see Humanitava, Yumundava, Humanitarian, me and the Litava, the Maya one, see what I said that
kana sida madam khara manda controversy am thoke bne to is na wai ta ge da ma gi mahum du gi kana wai se SDO ri se na ha wa lo hong dring gi ai ma mi ga de ban ro ma si senapati de ne po ma si pong mai ni adama chala kun me si hoi gi 170 ka na le kun se chapi ka sida kun gi ma chakani na ma na sa gi wai na tho yok de wai da re chat kan sida kun le mi le to kun dama le 133 hai mai mai 133 kun mu si mi le da I controversy mention na to na kyun kun sile le to se adana khoina population hengale si chi da de heng posi am yaw se to se adana sai gi chanjel na king hengale ka hai chakpi karong da ne som da sai gi ingan chakpi karong king hin chong mai hai u da 177% or me si spine heng posi am yaw re ada chakpi karong ni king hengale phare aduga actually relate he jo adum ju khange adu khoina sai chin hel jam kiar mi do 5 lakh euro proportion ni mi am chen tang dai ada khoi rom na haijale si chen hil sam chaw bani na mogi town chou chou town chou chou se mi am bi ta se lu ga atai di cha cha thong hai hai ma na mi ama da family ama da wa ni da ba kun cha cha ta ne chen hil le ada khoi rom da nang na ba hai tidim ne ba tidim lom de gi kam gu se khoi hai dol de se sai 5 lakh la ba whole mogi state da 5 lakh le ma hum se da tidim le tidim na chou kho da ha ga di moi da 2 lakh ma le ndoi jo 2 lakh ma khoi chang ki hai roi ba sa mo yum loi thadom la ki hai roi na la na to hum le da kan da chat pa si Manipur kha la ka ni Mizoram kha chakhini adai Mandalay kha chakhini chai thoro ne ba adun hai kan sa khoi migration pattern ji enga sa som de hengel de ke cho ta bari am hengel de ke no ha kan sa head mi bri khoi na visibility bri am e anu kun nam tar me ha ba kun mi kam le ha ga di family ani hum ga le ra ga ani ho phan do hel me yam be aduga mi tara hengel le kun mi hel adu mai to bona yam go ni aduna census ki akoina la le hai census pang habja le hai census ro ho jujan bur population hengel yam kan hengel tris ne ba aduna sima akoi kitang yeng be adu hai mi to phai kan su mi to sin hengel tris kan ha ga di moi di lai si thabak thi bala program mo na do am to aduna hengel tris imphal hengel tris ni adu valley district ne yam hengel tris bo mi to lak su bo jingja la ga di moi sai disenfranchisement ki por le lam le yaroi aduna moi da khara ta ra sam ta de ba aduna mu yeng ga valley da growth is yam kan kai hengel tris ke no hai pole na ada mi to hengel kan sa khoina u bu kan sa na ga man chal re asam mi to wangai hai kan sa na ga pan gi ha hi kan hendo kha da tai di le da waru ga visibility si ya ti hengel bu sai ai hai jo reality ga perception ge khena bi yam to thokal le ba yam to u da bi da to ni ka khalak pa ngu si u da ga kisu ki ru de na adu kitang do u da ka to kan ri da pang hel wi ni mi posu si posu khare yaw re khoina khoi gi sai gi fear ga reality ga ni si hello se na si so khoina kitang correct wom chang ta se na khoina de ta ngar gi nga ta se ni english kai no kyam kai ho mi pai na ba ya ge to thot pa na kwai to thot ba ge thot pa na sai na ha ja kan se da census ki eng kan se da khoi gi hai gi reserve ka non reserve ka to kan se da ani pun sa la ga non reserve win thang dong ni hai ba hai kan se da constitution ji ja roi legal ji ja roi strong point or ni or special case na concession people na pai le ro khoina semai ye kansida almai to na khoina lamgi akhoi gi population ma panat mi top change hai se mi top che ga sai example na bijage example si akhoi se am phadana adom applicable lo try khale ta se na khoina mi top change ro en se strike to na ban do na ada curfew to kan se di ata phung ne na aduga akhoi xenophobe gi mi to ta pagi ki mi mo sang khale mayam se phaja han de ada constitutional si am ba mi Indian citizen lai do khoina thingya bra India yaw tre hai do am adu where ya da bai post khare na ada siri ya han bai mo se thibom chang ya ba ada ina example in uzar bai si simla ra ya chahi ni le me moi Indian Institute of Advanced Study da moi research lo ya na ari matam sai na sum ye nga sa moi gi system jam thina kan do simla akoi Himachal Pradesh hai si hana divide to in Punjab and le me Punjab le kan Punjab si dominate to is moi gi Punjabi me dominate to na adana akoi se Hill Valley divide to is na Punjabi si moi nakti nanglara dum moina dominate toni heavy aki si model je ba ad Himachal gi land policy je sei sa akoina Punjab chang yaro ha gi khaju khana ni nuksin roi adai ga so law na siam ya da bi pola ni ad moin to sina ko ta ga moi law sem ga sida la loi la ad lam lady yaro he sine to jo lam mitom lam le yaro legi has a flat lay and do lam moi le yaro ba aina se moi gi flat am sa kan sida ka flat am le jage ha kan le ya ne ba aduna haji nga Shimla da flat si diligent tai kan do lam le ya da mina ba le Shimla sa se ge pa ba kan da ha da yum le jage flat le do ni
flat lege tana basi am jala mam ja ha ga kheba adu lei basi mi ngam na di hodo ngam ga su pha lei ga su pha yo le gang bu jam phang jare na adu lei ga lam moi lei ya dra mi na sai hai ba khoi akib su lam lei ki permanent lei ga di select ni hai pole na lam lei ya dra mi su am kana su lab karba to lab ba adagi my service offer to lab do me am adu kana basli samna ga university ha university da hey me am lab basla khoi kana ho khoi da knowledge le ho na ai to na asi la ya ro ha di mi to mi chang ya ro ha ga di khoi da mang jo post la kana ba adu chang ga so khoi landed property le ya ro hai post ma hadan thamo da sha himachal mo sa ba le ge ha ga mo asam to hol na himachal na para so haidre ba agricultural land le di ani ma ban la ga adu ga real estate le ya ro ha ba ada si low ge kana lam lai la pe no se gi akhui punjab da gi manipur low ge la oi na amai to na agricultural land lai ba ya open oi su mal han ba adu manung di thap si lamin phat thap pe thang wa ne ba akhui se mai na imaginatively kana si policy map se mon ga le ba se mai am su phat sta da ba e akhui di open ni la o ge su ga de adu ga lam lai di ya roi lam lai ba di akhui gi sum problem kha le lai ge as a process am sangan ni khang de am complicated ni khang de amai to tham gi kan sa akhui gi purpose is served over. Asmai to wakoi planning is a suma khara sang ye basam. Sigi wakong khase le ruga aina kitang am kha pobina hon da oge yam ji sang dok sa ro ruga point ahum ne tham da amak tang lo kha ge se gi khoi gi khoi lam ki bagi security heavy perception na da matang se em hai jagi khoi singa tan da da khoi se so apply da khoi na mayam hai si very da meditation le ka no jing de ma tholi jing de ka wi da jing da ka to ji ka na khoi na ka wi yel no ka hai bu sam to yam to tai sim ta sai si ke pa na ya ba hai da example hai da kin pi ji da khoi gi Harvard McIntyre na pam ma na 9044 e ba paper ni lai ko phung do is like lai sel ka thame pa so ka ko ba yam ko na pa de ka hai my crux to become ma hai si me psychology is geography and science influence away determined away Russia na my security his concepts ga England security can England the island nation na my boundaries hadi samudra ya natural boundary never natural boundaries sendo ya pun samudra range change ho ga de na aduga Russia ki boundaries flux line near my land heartland nation city ai security ai nakal le lebak sin do ai control le kan ai security pokche ada sita kan sita sigi idea se kai tholino da inong tholino hai kan sita hanakta NATO na Western Alliance na Ukraine ji mogi alliance semi to Ukraine ji to kan sita Russia na yele na ye land to ke to land to almost land to ke to Crimea loksangre loksale sita explanation thola kan sita sigi herald mekhandagi kan se pothon theory se pothon na Russia ki history ji yeng se Russia da land taruri kam bus kana no yeng se Napoleon land tarure mai thiri ni Hitler land tarure mai thiri ni aruga akoina si pa yeng he di Leo Tolstoy ki lai War and Peace pa bio Napoleon land taw tang si to si kaino da khoi Russia ka Western Europe ki power mem le se si ma si lam pa Poland le re Ukraine ma thong le na lei ba si la ko ni la kan se da Russia ka ngoi si exhausted do na lan mai thiri Hitler mai thiri Hitler ne kulai ba be heleni 65 na to heleni adu Russia la ko mai thiri na mai to na Napoleon la ka story na Russia ki sense of security man Moscow da Stalingrad le jerga su my sense of security as high as yaure Ukraine ki vast mo plane mem le si as high as me te jang ba sang pa mo uneasy way si pol le na mo na high si Russia la to do adu ki duna ne mo Russia na extreme response ho le do sense of security is in permeable mahum duran ta te in le hum do ate ai ki surroundings geography ma tu na depend oi adana khoi ki valley ki high kan su valley security is hill depend oi khoi mountain passes me am lamben le me am asing ni chen khoi chen thai tu re me am loin ma si le me khoi ki yaw ri ha ya ro se si da khoi sense of security is the natural ni ko this si ma ta si da me kendra ki lai si de ki pick up tor ga Robert Kaplan and my Hazisi scholar amadana Thailand Robert Kaplan even like I am seeing you're going to get revenge of geography and like I'm like so like the example I'm going to see that when we kind of subconscious that embedded to sense of insecurity man see me Egypt example Egypt Nile Dore Nam Chelina
Nile Turin si Egypt ki yam important ha si thai de gen hoina Egyptian civilization se Nile horok ni na khanjar moina laidon ni ate so haji su haji ti gan si Nile si hana adwana important noidre the gan si Egyptian civilization important no maina ado is haji hoda upper riverine country me Ethiopia ni khande Sudan ni khande moina Nile si kitang so da land to ge ha Egypt land to ge ha ne ba kai gi no ma si explain to kan sida Robert Kaplan hai si Nile Turin si Turin si le ko sin ga sa mahum de gi nuk si na opposite side sil le ba ani China science na ba mo le ba adana ko hai to ge da thai ne gi ge se ko gi communication si phadana technology ja ko de is da hi na holing ga sida matam sida when upstream Turin ma tha ka ge ha kan sida moi wind sail man thak thang la ga wind na humaga mathak pukha kra adu kumdara ke ga sida sail man ching dharaga kare na putharani adu tasol ke sia thena moi gi connectivity si ade phalam se Nile Turin over me adu moi civilization Egyptian civilization ko na hali ko Cleopatra ga pari me am thai gi civilization si basis se Nile River basin ma mo ising phange navigation phange matang phangwa se mo da yam thi na hena Egyptian civilization sina ohin gi bani heavy wakan se mo po le he adana moi cultural memories da embed to le ko na haji su Nile Turin do damn important no su adum moi na yam protective ways si poram le smai to na khoi su sum to si po si yaw ko na akoi haji sin na da por ko su khoi da akoi cultural memories da khoi si la hadu le ki na so ya ro heavy por si myam si khoi na kitang hena kupna study do chang khoi na akoi own self assessment to kan khoi gi aki bi se kari no aki bi si kyam thena reality ke channel ke ga yeng bu su mu su khara kupna gal to yeng hin mam chang ba aduga yam sablam na point tang kitang chaw na ta sok jaram khoi gi akoi so thole problem khoi migration ga hai migration tang se kitang migration to kan se da khoi som chin state ki mi lai ga chin se su ai ko ri yam tam chang na nya ai chin state ki tai na da he le da rakhain se le re rohingya man problem thoi se rakhain hai si akoi chakma hai ko mu chakma he mo opposite da rakhain se ka tai na si Chittagong hill track le na Chittagong hill track si Buddhist ni chakma me ni haji chakma man problem thoi si so partition la kan se da mo India yo ke na one on le jari ni le jara ga kana sana khoi gi rat clips na Chittagong si Pakistan pisok ke no hai wari chang le ko somda in western sector da Gurdaspur si Muslim majority or India pira pudugi quid pro quo in some pisok ni ga hai wari le jagre aduma le jagre aina hajik chaukum panjani sina akoi gi kana se Karzan na sonda viceroy imlemina masi mana retire to mudung sida kana gi Oxford University gi Romanes lecturer na power lecturer se hi among people lecturer le se lecturer si mana 907 gi lecturer si mon pihal leba mana my lecturer si title si frontier ka we frontier me tang sida yam sam lecturer ni ade ja ina point am khatang purok jar ke se khoina haji boundary ga na hai bis da yam ga to re yam na thoi yaw na akhoi boundary se khole hai na boundary hai posi su akhoi se kyam li ge hai posi matam na boundary se mai tor ge hai posi matam na boundary le de se khoi Karzan hai si akhoi moina akhoi haji thajari boundaries na European style boundary demarcated delineated aduga administration su boundary moi haji ki European borders yeng se nation state ki model sida akhoi sida center sida yam kana administration kalaga tam thaptori hisum thaptori khini administration pathar kunina moi dri boundary ne hen administration kalam de ne gen moi di thangna thang lai ba sing su eta krik inang ina le ni na ba adugi notion se akhoi lak ba si kui dri akhoi sida akhoi se moi hai se akhoi se toron de si yam samjal lage ta sen ha ga akhoi se toron de thain toron de si akhoi boundary se kai no ha kan so ke di haji to akhoi homeland gi pose se akhoi tin mo le mi adiga ko valley khoi ni ga haji kai boundary le ha ga di am da hai ngam som sai da kai boundary le me ha ga di aturi no eri ka ha bi hena chap chana European to ismaina boundary pillar yung ga to podium de yarum bonde ba adida si le ni flexible so era oira ruga boundary si lakan si da Karzan hai si boundaries to ma moi asum ji kan thina hena precise ge da ko moi boundaries le jagre boundary ta bida moi na colony in India lo sala kan sida de colony lo sala kan sida atop no san ka se develop to re akhoi sovereignty ka hai wi possible independent level ba am hermina
sovereignty is not suzerainty kind of tholi is moina British ki boundary making process amtina akoi frontier management da haidare Sikkim si suzerain state ni sovereign hero mo haijo Manipur so maina akoi protectorate state ni suzerain state ni ham do ni moina moi gi yaw moi British agent nam thamba moi gi ma hosta de da ba independent oi haiba amai to suzerain kai moina along poto concept atane boundary ye kan sila boundary sida boundary ye tasina boundary ye su kan da ba as akoi inner line tholi inner line tholo ko moina haisi inner line gi wang le sing si akoi lam de lam ne do layout nga oi layout nga kan bi chatting adi podne mo dei so layout nga tan akoi mi te hen roi akoi lam ni kan san tham ni governor na in charge ni kan to sumba map si kup ne ne yam sang do ki dong ma le na aina si map si hai solution ga am khatang hai jaram am khatang di sentence pa jaram ga akoi na asumi lak pa chen map sang ga hai je kari ko da boundary making is the British na 1834 da Pembrel line ni yaga hui maring jingi maring hill hai maring jingi chingkhong se ye hai boundary ha me do de kitama hong chendo Johnson nam kha chendo Maxwell nam kha chendo line hui zi le boundary sin na ada kai gimna muya thambiram si ka wo le yon thambiram me ha ne ada ga hui chin mya ma hui som hai jale hai man si hui citizen no ram ne hui ka ga ro hui citizen no ne hui na mi top ni hai si hai yar mo do ni hai boss ada hui na boundary si kai no hai ga di British thambiram potugi samtina yaureba adu konar medal hina haiba amli kana never Maxwell court of my like India China war hedra da hui post colonial nations sigi secret territory hui imale ba ka haisi British thambiram tungi leba kai gumda British na India tharo kan da Burma si India na hebira me heron oju ermini 937 na khaidok rinna 1885 da Burma lo so kan da Burma si British India yaur mineva yaw kan sa 1937 na khaidok rin government of India 1935 madungina khaidok kan sa India da sumoi constitution yaw de Burma si khaidok ki kam kam hai chekon law de phiram movement am kan kali madam de khaidoi sa adama article yaw him telegraph da Ashok Mitra will like the money article hamda 2039 ni sang ke nai ko to yaw him ada Burma khaidok kan 937 notice khaidok bi ram ge India da kai chekon law mo ina ba adu mo sai gurna me hai do British hado kanda notice India in thambiramena hoji khaidoke ha lan ta ne ngam to nei myan sina matam do era mo di chemo lo na to mo se na hai po myo si wa hom khare tham ga sai sum tension de thank you Pradeep koi hauzik koi khana nai na basida ikai khunajariba resource person ahumna magi perspective tegi yamna marik sumba wafam sing thambi kare aduna hojik khanna nei na basigi loisin ba saruk oina koi discourse gi loisin ba saruk oina interaction gi program ama lei ngasai keynote address pp bidasu lengbi riba khuding mangna ngasigi khanna nei na basida saruk yabiu isa gi oiba wakhallon thambiu aduga observation pbu haibagi pot thamge aduna discourse gi aroi ba saruk oina hojik akoi lengsen biriba makhada lei biriba koi gi participant haina ngasai koi gi kainona panbi kiba keynote address bi bada panbi kiba mayam duga ungtang koi gi resource person singa hangbi ningba natraga thangai sengna thamkhriba mod singsida observation pining badu ai hojik mayam gi da mak pafam da koi gi discussion se open tawjare aduna makhada lei lengsen biriba punamak tagi yamna constructive oiba koi gi suggestion observation pibirakani aibagi wakhalon ga loinana hojik discussion se open tawjare mayam da aduna mayamna koi gi observation pibiba matamda yaringai di point pibiu aduga koina resource person sing da hangbi ningba question leiraga su question oina direct hangbiu maramdi matamju kitang ai ngasai thamja kiba matamdu degi punghai muk sondare pungani gi makha taramni na dona thenga bada koi pung ahum makhai dai da di loisan bagi pot yan bagi damakta dona makha dagi koi hojik discussion je hawoina makha da lengsen biri ba koi gi mayam dagi participate to birakani ai ba asa thamjari Saini areas tong thamadi phadau banoi matam kan wa tawra kan sida
Saramitor. Ngasigi yang maruway ba ngasigi mifam sida maruway na mayam na thoido hendong na Manipur gi waina masak khangbira ba akoi Oja Nava Kumar moderator gi role lobiri ba aduga Oja R.K. Narendra aduga akoi Tamol Lalit aduga Oja Pradip Phangjombam thoido hendong na mayam na khangnar bang haktani aina sigi sigumba khana nei na basigi aigi si observation haibatai observation nam ai thamjage akhoi ngasi pulliba masi sidai da mayai da phambiriba participants sing si lup amamam gi machang woibang hakta cheng chagem gumma amau yaudrab jan yam pha matik charabang hakta nen logjei sumaina mamang da hauhiba chahi kaya se akhoi khana nei raga lakhi ba se maruina demographic imbalance aduga sigi census ki data sideida yumpham boiraga khoi se kayarak hanna khainagre Oja R.K. Narendra na TV da impact da ISTV da tom da DDK da radio da adagi hentoktana masana magi publish tawdana mayam phongre sigi mayam se masi ngasi su ekhoi adum nainari thoklai ba masina pi gi ba chaitheng sing di inner line permit system gi cap ki hojik delimitation gi laiba mayam si hairiba census sidai da loina ba yumpham woibang hakto oina tawe ngasi phawba ekhoi gi loop mayam sina ekhoi gi government sidai da ekhoi gi lengak pasing sidai da sima tawdaba yade haibagi chap chaba amatta thamdribra haina ai hoji paw ai wakhanda di khanjai aduna ngasigi numit sidagi di ekhoi chap chaba ekhoi gi demand ama thambam thoi haina ai ahamada mayam de address tawjake khudam oina ekhoi da ngasi khanariba mase ekhoi gi legislature singsina tagadra haibai potuni ngasigi legislature singsina aikogi bureaucrat sing executive sing adudagi hentoktana judiciary masi loina manipulate tawraga makoina loina control tawbagi mawong dele aikogi hojik leiriba legislature sidi tasengna hairabada minority ni haigadra natraga lamdam sidai da mapandagi sangpani haigadra natraga tongan ba aikogi community sing sigi marakta magi community gi yengaga thabak tawriba kangbu sing sigi gyaka yengaga thabak tawba adugumba legislature adugumba MLA minister ngakta ngaisalapani na aikogi wafam sing se makoina tagadra haibe wafam duni yam luris hoi civil society organization loinana aikogi intellectual sing adugo media sing masina miyam sigi hojiki legislature ne executive ne adugo judiciary ne masina thabak tawraktra kanda aikoina thabak tawgadabani haidana leiragasu ngasi phawbadi hojiki leiriba legislature gi kangbu sinadi aigi wakhanda aikogi wakhalon aikogi kholau se tade makhoigi kuki kangbuna kari haigini aikogi minister si kengadra naga kangbuna kari haigini aikoi minister kengadra haibagi adomda goina tawraga chatna leibanina aikogi wafam sing se matam khudimakta makhoina khandabadawna tawe amaromda aikogi manipurgi maruwaina maitai gi haibatai lana lobinu maitai gi executive sing ne na leiriba sing je masisu aigi service ama si loiraga loire haigna tawboin tawi manung da manipulate tawba paper da manipulate tawba madugun wafam leite for example ai kenom thamjage hill area committee gi jurisdiction manung sideida hill area committee hairga aikoi su aikoi chingi khaktangi oiraboina ningi tampaki
हिल एरिया कमिटी की मनुंग जुरिस्डिक्शन से कोंझलिबा constituency mapan yauri masigi constituency mapan sigi MLA jingsina ngasi phawba hill area committee khana nei ne bada aidi yaubagi natraga aikhoi si masida yaugadam ni haibagi leitabadong na tawi kairau yauri lamlai yauri thangmaiban yauri langthabal nambol wainam lilong wangkhem hairo hill area committee ki manung de yauri adu ngasi phawba masigi kari ba MLA singsina ana gumbam tana aikhoi hill area committee ki khana nei na bada yaudaba dongna tawri ngarang nahan gi wani mayamna phongphong sana ngangnari ba aina legislature singse masina kana gumba community amagi pressure da kibadagi aikhoi judiciary phawba manipulate tawrabra haibagi wafam duni lokosai jau mayam loi khangnei Myanmar kenoni citizen ni la kanda Manipur changaga drug la lolaga drug crore kunmari gi pharaba mido madu magi driver lupa lising taret khak piraga magi driver dugi mapu chuna mani haidna lei khibase masi legislature sing ya chauba khut yawram moi haid lei haini ai leite ba aduna ai example lama pijabagi wani ngasi aikoina delimitation gi matang da sigi data si database tawraga akhoi yaroi akhoi tamula lina thambiri ba constitution gi aduga legal gi oiba mong da thambiri ba mayam singse thambaga su akhoi gi legislature singsina akhoi thabak tawbira kadra tawbira oidra haibagi wafam duni aduna akhoi yamna concrete oiba for example say executive kangbu singna atop community ki executive sing sina official gi makhoi gi de chi sang da record ta semtok semjin tawri ba sing se masi hojik ti moina achou ba haibe tu gi thak du moi loi loi gi lei khre ba aikhoi masen gi marakta aikhoi di chawi pi wangi ne mi na tawnari ai da yes ai gi siam pukchen pik pa yawa phum nate lam kanna na bi damakta aikhoi gi sigumba administration da akhoi gi bureaucrat sing gi marakta tawrei ba sing je masi thengna bai dang da maitai SD compulsory oigedam ne se masi akhoi tawham thoe karigumba masi oiram taraga di moina madu manipulate tawdu ngamoi maram di kota da haigal kaabdu kadra banina akhoi gi ahiba asingba singduna makha da lehorani thabak tawbudana makoina adum manung da che sang semtok koi thabak sina adum tawgine sumaina akhoi gi se khanna ga dabda tawham thokpada tawdaba adum oja RK Narendra gi phaja phajaba data mayam singse sahi ahum gi mamang dagi sahi mari gi mamang dagi ngasi gi mai sidai da phambiri ba hol sida phambiri ba singse loina bak taraga la abang haktane padi phangjombam gi ngang ba tare tamol lalit ki loina ba khoi se taraga la ni taraga sumaina tokhi gi saruk di aina khanjari bana aina haijari bana ngasi gi observer sing aduga ngasi gi lakpiri ba sing sida maruina lup gi leader haktani chap chaba phirep ama lobiro aduga aikhoi lengak se ta na ba khongjang amatang changsan minaji haiba se ai observation oina thamjarga tension je thank you lengsan biro to kitang matam gi kitang yengjara kana minute manga gumba da loisan bayana ba tawbiyo observation yara puno pui kai khum da wuchari ai minute manga lojroi ama khatan lojage khoi gi ngasi maruina khoina khanari ba topic ani se masida khoi gi Manipur miyam da ai gi oba miyeng da mayam na phawbiri si ai khoi the sense of security duni koi land security job security economy security cultural security future security hai security expect da leba sida le miyam sigi security aspect ta threat lakpa imbalance tholakpa haj hairiba issue sing sina factor oiraga kari oirakadage haibadugi apprehension duna masi thengnana ba amadi chumthoknana bagi attempt ne na khanje aduda ekhoida kitang aingonda phawba haijage masi horen ekhoigi lebiriba expert sing na su view ma thambiraga clarification am pibiradi aingonda su loksing oigani miyam da su chamam na ko kadran khale koina land protection na haiba kansida aigi meeting dadi land protection dagi di koigi land use policy se machine hena important oira pra hana i khanje maram di
bazaar manungda se koi thangal bazaar hai si dai lai bada thangal bazaar le riba building mayam se commercial plot le riba mayam si ayam maximum owner di meeting aktane or tribal lamdam sigi yellow ming aktane samna hai bada adu bo hai riba space sing sida business tawraga run tawriba se generation ahum mari hen grab ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯁꯛꯄꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯨꯔꯨ ꯎꯄꯨꯒꯤ ꯃꯀꯨ ꯈꯨꯟꯕ ꯂꯥꯛꯏꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯧꯔꯒ ꯚꯔꯥꯗꯤ ꯍꯨꯜꯂꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯕꯦꯅꯤꯐꯤꯠꯁ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯦꯟꯖꯣꯏ ꯇꯧꯔꯒ ꯆꯠꯂꯤꯑꯕ ꯑꯗ ꯂꯝ ꯃꯄꯨꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯁꯤꯒꯅꯤꯐꯤꯀꯦꯟꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯂꯩꯒꯦ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯉꯛꯀꯗꯣꯏꯁꯦ ꯂꯦꯟ ꯃꯤꯇꯣꯞꯇ ꯂꯝ ꯌꯣꯟꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯅꯣꯁꯟꯁꯦ ꯑꯩ ꯈꯤꯇꯪ ꯂꯥꯟꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯃꯤꯇꯣꯞ ꯑꯃꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯦꯅꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯁ any activity ma tauge hai matamda kamdong na khoi regulate taugadage haiba observation se masina hena relevant oirakpra haibadu aigi meeting ni masi chumbalan budum tang khoi experts in namtang chumthok piyo hadan haijara tension jage thank you ꯑꯩꯒꯤꯁꯨ ꯃꯇꯝꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯂꯧꯖꯔꯣꯏ ꯑꯗꯣ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯂꯕ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯣꯗꯦꯔꯦꯇꯔ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ ꯄꯥꯔꯁꯟꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯤꯟꯕꯤ ꯂꯥꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯔ ꯀꯥꯡꯕꯨꯕꯨ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯇꯟꯖꯥ ꯑꯃ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯅꯩꯅꯅꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯑꯃ ꯄꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗ ꯊꯥꯒꯠꯆꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯒꯦ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯂꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯣꯗꯦꯔꯦꯇꯔꯅ ꯗꯤꯁꯥꯏꯗ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒ ꯈꯟꯅꯕꯒꯤ ꯔꯨꯝꯗ ꯌꯧꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯖꯕꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ ꯄꯥꯔꯁꯟꯁꯤꯡꯅ ꯊꯝꯕꯤꯈꯤꯕ ꯗꯨ ꯈꯜꯂꯨꯔꯒ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯁꯀꯣꯔꯁꯀꯤ ꯂꯩꯅꯔꯤꯕ ꯌꯨꯝꯐꯝꯁꯤꯗ ꯁꯦꯟꯁꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ बाउंड तौर लेबा प्रजा अमनिना अखोइना थागतखिबा मिहुत 60 रिप्रेजेंटेटिव अखोइ इसाना वोटिंग राइट पीरगा थाखिबा ngaktani aduga अखोइना अखोइगी लेबाकी दमक लमदम सिगी दमक्तदा दरकार लेबा इशू सिंग असि मखोइना खंगमदबा तारगसु मखोई जका येंबगी कल्चर दु अखोइना आइडेंटिफाई तौरगा करीगुंबा सीएसओ सिंगदगी रिप्रेजेंटेटिव इंटेलेक्चुअल सिंगदगी रिप्रेजेंटेटिव तोंगान बा एकेडमिक्सन सिंगदगी रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट ऑफ द पीपल इन आवर स्टेट मणिपुर गी खनबीबा मियोई सिंगा कोर ग्रुप अमतंग सेम याननबगी लंबी अमा मणिपुर गवर्नमेंट हाइरे हारगा हौजिक मांग तादुना लेरिबा इशू असि अखोइ मसेन पुन्ना संगमिनरगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मखादा ngसाइगे अखोगी जुडिशियरी की ओइबा लॉ की ओइबा मियंग द संचिन मिनरे हर कांदैदा 60 सी प्लस मखोइना तोंगान बा कम्युनिटी की मरकता प्लस माइनस थंबगी मुहुत्ता मदुदा इंक्रीज तौबा याबगी वाखलोल अमा पुथोकपा याब्रा हाइबदो खनबा पामी मसी मरी लेनरगदि ngasi खनन नैनबा सिदा मदु मरी लेनबा मणिपुर गवर्नमेंट दा मदुगे अखोइगी खनन नैनबा सिगी रिजोल्यूशन अमोना ड्राफ्ट तौबिरगा मखोइदा मतम चाने पीरगा मदुगी टेबल अमा तौर मतुंगदा हाइरिबसि खननबा थबक तो ओंथोनबगी तंजा अमा लौमिनसे हाइबो वफमजि थमजेगे खुदुम तागतसाइ kana khoi mot phongdok piningba Pumnong pukai kuna buceri masugi thurum sigi moderator ramadi wa ngangoi oibiki ba resource person sing ai Jitendra Ningomba CCSK gi president aduga PPCM gi convener ojabani khujik mamangda ngangbiki ba hoi oja singna ngangbiki bodu tabada wakal da hana khangam da bu urum da mayam ma ubang ma hetare khoi asai wahi ma aina aingon da striking to ji koi oja
kanogi akhogi tamogi the ideas between the perception and the reality edo was I striking to by that Aikoina huju udurisi moruina aikoina tungi or kado posigi kuina kiba poriba operation mayam singsi madugi operation na ki dena aikoi thawuk tobunga moidebagi pot ama lakadoribra aikoina uriba khalliba pot aduga layamliba pot aduga reality aduga asigi posi aikoi si yam check tobu mathau tai aduna huji kai mangna ta duna leiriba aikoi pot mayam ama huji moruina huji ki missing hengali si aikoi ai ngasi kakta ai lakone ngasi kakta ne ai huji tar kana ai ngonda idea lakose mayam du kar phorung da male huji aikoi ne am kana hairi si moruina migrant mayam ama influx migrant mayam lai si aikoi nu uboda ai samuk sinu mayam su law yam kana law si aikoi gi kano haitare koi chuchan purungi size te yam kan change na ai saw kana law ri ni adubu huji aikoi gi oja kano na narendra jin pi gi bama gi record ki matung ina di khugi 2001 ki census ta piba reporta mau maram pau mata sigi Nagaland ka taina jaga si di 146 ki magi hengat growth ya se pi haida ri tara aduga adudi hengal ibu mi mayam duga somda sagi akoi na han ki re mi mayam duga si khena ba polom sa aina ngai u ngom de ngasi khang mai dar Sujan paduna adu am the hinkali hari kadu am na kuji report phangji kai gino si akhui rethink to bota hai tare ai samuk sin am kan ngang je migrant gi matang da kono gi influx gi matang da adu si ngasi ka ai da mo ai case to ba hai tare madu su akhui na matung mayamang da wa ngang da adu su akhui rethink reanalyze to mo to ta hai tare adu ga huji akhui na lai ri bada ai na ai gi ai na khangjabo knowledge da akhui gi Hujiki mamangda yamba akogi tamo churana haibirambudu hujik leiriba Manipur gi legislature mayam singsi mayam gi damukta som thoriba mayam gi thoriba mayam singsi aikoi na makoi bu hulluba hulaluba natraga makoi bu faten hairuba gi wafum di aikoi natte aikoi di mayam na yadaba mi ama haitare makoi di mayam na yaba mi ni haitare but to butubu leiriba situation jina kuin urakanda who are them makoi se kana kana no makoi gi hokiba makoi wari sing makoi ne laiba wari sing yengrur kanda di nationalism gi posi yaw yaw da mina than ba haitare maduna ne aikoi ne issue kudung makta aikoi na moina mang thar puthok tawgada matung da aikoi na oin illaga taw haitare masisu aikoi gi leba ma society ma sem na bokona motam da hoi aman amagi mateng pangna ba aikoi gi constructive oiba suggestion pibini ani khalaga su ai khoi ngarang si na khoi gi mioi khara khoi kanoga khoi honorable kanoga khoi ngang si yamna long discussion nama taw haitare yam sang na pung mari gu mataw ngang honorable ga du da hosiki masi khoi pangthoi ba khoi gi thorum si matang su yamna section na haire me amusung khoi na mamang degi inline permit system gi madugi sanction na khongjeng kya gi mamang da khoi du thongnam pibi ye ba khoi gi oja narendra jit ki khoi gi population commission na masi khoi na state na di modu okay oina khoi gi cabinet logre haire adu ju modu gi implement on tok da gi matang sida khoi kanna thamjar me haitare aduna ngasi gi Pamiba, Akogi, Lowriba, whatever sing Matuna, Atu Matamda, Yamna Tuba Tamda, Kogi, Masigi, Population Commission, Siemaga, Akogi, Maduda Siemaga, Pankuduriba, packet data, Mayam sing to the inner line permit, Kakaki, Akoina Ubami, and to Natabatongan, my Ingle, Kudimaki, Kanaka, the put my Amus Lavenina, Madu Porto, Hena, Amunghana. Kogi Tobiga the Modi Munato Vidurina, Aquina Hudito Havanina, Quinato, Pungai Harusu, Modugi Manungi, Lady Bopoto Mui Sutunganba, Bureaucrat Mayam, Lady Nipasama, Tolopsa, and a Sigam and the Tonga, Aduna Tor, Trumina, Honorable Sangaraga, Masigi Pota, Haying, I could way Hoga the Kanaka the Mayam Singo, Modu among the Focus Toraga, Atumatamda, I could Miamna Pami Posi. Pangnana potu dominisi hebo fundo ai sikatang tamjage aduga sigi function si yaw matamda hana khangum da mayam knowledge ma gain taw ya si ai kon di ko tamjaraga ai tension jage ai amada sigi auditorial ma resource person sing kai kom na bu se bagalo na Mang di lengsen birba tongan ba ko gildup singi lu sing ba singkai kom na bu seri ai sumot katang minute
ꯑꯃ ꯃꯈꯥꯏꯒꯨꯝꯕ ꯄꯤꯖꯒꯦ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡ ꯂꯧꯖꯔꯔꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯊꯝꯕꯤꯈꯤꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯂꯥꯟꯅ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯀꯤꯅꯔꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ constitution khara bele da handarani chinglom da henkat khine gi aki ba man ba ma koi da phau si masi ai phau ni masi di matam matam gi awon bane na ai tham sege chumna henkalam ba targa di koi masi yat pham laite yeloi da da bani adugi muhutang sai henkat na bagi koi demand to bu yai do ndona kan sanghin na chunga drai bagi ai gi motu tham sege adura jek lairi di sai oza ahan ba doctor head of department koi gi da thambi ge bedo yamna sumba aina yajaning bakar lei ngasa henkali ba missing si koi gi am reasonable oidana henkale adu oiba tagadi masi totally incorrect oira banina masi constitution na ngasai mayam koi gi legal experts tamul ali na jai bigre tunga tamo tamo pradip na jai bigre madu oiba tagadi taugi ba census si Manipur government na India government gi yakal yeng lei banina makoi na ngamdragasu India government da har kan masi totally kathala laga ano census ma lobo kanda masi akai ba leita bra masi ki pressure si Manipur government na pida bra natraga koi na piba ngamda bagira hai badu masu igi daur amali deba dona aigi wakalon de masi akan mada lan ghaba census si lale hai basi ofal loina mangda face da lei banina masi kakat na bagi policy duma ai number 1 da paikat anjaningi adego loina na Thoiba khuding masi sing da lairiba tam da lairiba conflict lesi kai sunati lamgi ayam boina sum oi koina so far anga orang de sum orok pakanda aduna census sigi sombaki khutong sa basi laura kanda matung da mona thok na bagi khwaidagi aigi easy oiba mosi masi government interest laigdra lairoidra aibagi di khangdre koi 1960 da sem gi ba british ne semamba akoi gi reformation and revenue act 1960 na lairi se masi amendment to bana traga masi totally katapa targa di masi gi problem si singi ju tam gi ju masi problem amata lairo haba duma ai thamjara kan da mapan da lairi ba akoi gi tampak da lairi ba sing da lairi ba manipur bu nungsi ba sesio mam ji punjala kan da masi gi ai gi x ai ga rule sa ga 1960 sem gi ba mlmr x ma ju ai di masi sem to kan da di tongan tongan ba lairi ba aina nagana aina kuki ni aina marni turni kai lairi singsi masi thoidok na ai masi lair kada mande maram de makoi na lairi ba lamsi makoi gi ne haina khali bo wakan je masi mayam gi state sigi ne hai bo wakan du khalan ba ma koi changrai ba wakan du ma ai thamje gen duna masi demand to ringai da matam gi ilp gi demand to bonata ba kep gi demand to bonata ba ngasi gi in correct oi ba sumba inaccurate oi ba data sigi keno nataba makoi da elimination tarukan da henkat ki dora gi demand nataba apun ba manipur gi oiba amatu oiba manipur si gi amato ina chingtam amatani jamana bagi status tu thamba yana bagi keno tuma su khoi civil society mayam khana ba yaraga di masi khana raka da modom du sanghen ba ma mathok tai matam gi hayeng hoina yarak tre ha ka ching da mai tai tampa ki mi lai bi yadre hai ba tar khoi sum adu khana lai ga di yaroi khana ringa da khoi si manipur da sang ur kan da khoi gi future si what is the our future of manipur si yeng kan da khoi madu da khoi step si lobgi lowning bagi apam madu ne aina thamjaning se aduna elimination hoina incorrect tawra kan da manipur gi seat hana 201 da tawgi badu da seat ahum mangni hai adudagi 11 da tawba kan da di 11 gi yam kan da seat taruk mangni hai madu di matam dugi matung ina dum hengar ki bata bani aka akum si leiba dam ne aina ji leijar bi ai kongbu se kon masin dani aina angau ringai da akoi kendra si wangai kendra oirami wangai kendra oiram basi akoi gi laisam gi ahal loi gre loi lai oi gre laisam achuga akoi gi seram angau seram gi wangai angom kan gi seram angau bu ke no mo gai makoi ni si gi khudong cha ba launa bane akoi rong si kairao kendra na mo anthok pi khale kan da thongju mo to ji pudi thongju da num lai khang da ohum lo on gre ba matam tu na political ni khudong char lawur ga on bani hausikna aina sum uzabada lairiba community sing gi khudong cha ba lawur kan da lairiba constitution si violate tawra kan da makoi na matugi khudong cha ba lawur kan da koi gi elimination taw basi aigi mor oina di aigi lupki side ki oina di masi ai ya bangam zaroi maramaduna hariba elimination si sigi koi gi inaccurate oira base masi completely kakthal kan da totally makok tegi hor kan da maduda lakpado maduda di koi gi constitution mang ba ta ba du di madu di leba ki oiba miyam ge oba laksa ga ni madu da ai sacrifice tok janinge adu loina na akoi na ngasi bau ta ching ta man khai do kan da khoi na lai ba conflict se
ngasai lairiba 1960 semgiba petition sembiramba Manipur Revenue Reformation Act se masi hek semtok tirigidi masi sungko ko eba famsi mai thamjarakanda masi su khanaba yabra habde expert sing degi mod khajitang pibiro mo horen ai sina soibo oigadra haibadu ai thamjargal tension jage thank you Laibiri bra bai pe lengjan biro Graduation terpair ngau ya. Ahan mamaktada dai se lengkat piriba ko wajar singpu ikai khumna bugalo na nai kong na khurumjari amadi asigi lengbiragliba wajar sing imaibel sing amadi media gi isilna phunum phusu ikai khumna bugalo na nai kong na khurumjari ngasai keynote address ta haibi khiba yamna marik chumba wafum khudima aikoi tasagare aduga hojik aikoina kota leiriba sigi matangda miyam soidangki khangningamgani madu ai telamna thamjage delimitation tawbuda aikoi akaiba leiti haibani tabu achumbada yumpham moiraga tawsi haibani aikoina ngasi sanction jariba aikoina ahanbada all political parties sing mari leina political party kharada aikoi chacharaga haijaraga aikoi condemn case ama thai condemn case asida aikoina thengnabasi mari leina section na haigadra department haibitare sidai sida 2001 gi census se masi yumpham yaude haibisi mari leina section jingduda madu yaurumdaba haibitare madu aikoina mafam khudimakta maki home ki section da delimitation ki director da census ki director da aikoi che sang adu yahon khre madu ki matung ta bada aikoi PIL thai ipsa amadi ipsa ga chaminari ba organization singna PIL thariba si aikoi chap chaba hairiba mari leina ba section jing da aikoina yauro matung da aikoina hairiba 2001 gi census se yumpham yaude masida BS tawraga delimitation tawba yaro haibani hairiba delimitation tawba yaro haibisida aikoi ngasigi mari leinaba sing mathang unar matungda aikoina interim order ama launa na hone interim order launa na hone ba kan sida high court ki 2007 da tagiba order do respect to we hai aduga hojik supreme court ta case ama pending leibana madu interim order aikoi lobungam dana lei hairiba supreme court ki order do aikoi madu gi damakta aikoi supreme court ki advocate tanaba hogure aduga makha tana sangjin nanaba gi damakta aikoi sem sare haibado miyamda thamjari aduga ngasai 2001 gi census amadi 2011 gi census masi yumpham yaudabani haiba aduni aduga lairiba sida aikoina ngasi gi mifam asida thamjaningi bisi aikoi lamdam sida aikoi ngasi phawbada naina khanariba se aikoi masi yumpham yaubu ngata khanaraga lakpani haiba aikoina matam aduda aikoina ngasi anouba lamdam asida balance sengkolagli bise aikoina point tawbada anouda nearest 20 balances fange haibadi tampaki jaga sing asida anouba balance sing sida aikogi sing degi isilino mayama khunda salakpa aduga hairiba singi mafam sing asina population se ang phangno wang khalakpa ngasai expert sing jun thambigi ba wafam sing aduni aduna aikoina masi yamna aikoi achumbadi yumpham oiraga aikoina biometric amadi aadhaar link tawraga delimitation tawsi haiba wakhalon adu aikoina mari leinaba section singda aduga aikoi hojik tanariba
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯗꯚꯣꯀꯦꯠꯁꯤꯡꯗ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯔꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯆꯠꯊꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯊꯝꯖꯔꯒ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯇꯦꯟꯁꯟꯖꯔꯦ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯕꯖꯥꯔꯕꯦꯁꯟ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯣ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯣ ꯃꯇꯝ ꯂꯩꯇꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯁꯨꯞꯆꯟꯖꯔꯒ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯆꯔꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯁꯀꯣꯔꯁꯁꯤꯗꯩꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯗꯤꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯒꯁꯨ ꯉꯁꯤ ꯇꯧꯕꯤꯈꯤꯕ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ ꯄꯔꯁꯟꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯐꯪꯖꯕꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯕꯗꯣ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗ ꯁꯖꯦꯁꯟ ꯇꯧꯖꯅꯤꯡꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯕꯖꯥꯔꯕꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯕꯁꯤꯗꯩꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯠ ꯃꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯀꯃꯤꯁꯟ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯟꯅꯔꯒ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯉꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯌꯥꯛ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯕꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯔꯤꯀꯃꯦꯟꯗꯦꯁꯟ ꯂꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯟꯕꯤ ꯂꯥꯡꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯗ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯊꯨꯅ ꯁꯦꯝꯕ ꯌꯥꯅꯅꯕꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯔꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯂꯩꯔꯤꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯈꯪꯇꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯀꯟꯕ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯑꯃ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯅꯅꯕ ꯑꯩ ꯇꯧꯍꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯗꯚꯣꯀꯦꯠꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯕꯗꯨꯗꯁꯨ ꯑꯦꯛ ꯑꯦꯟ ꯂꯣ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯕꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯛ ꯑꯦꯟ ꯂꯣꯁꯤꯡꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯨꯗꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯄ꯭ꯔꯗꯤꯞꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯕꯁꯤꯗꯩꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯖꯦꯁꯟꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯉꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗ ꯐꯤꯜ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯁꯟ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯍꯣꯏ ꯃꯁꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅꯕꯨꯗꯤ ꯍꯥꯏꯅꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯝꯄꯥꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇꯨꯌꯦꯟꯁꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯛꯈ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗ ꯆꯤꯡꯗ ꯍꯦꯟꯒꯠꯈꯤꯒꯅꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯃꯥꯡꯖꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯅ ꯃꯥꯡꯗ ꯊꯝꯃꯀꯥꯟꯗ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯨ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯩꯖꯕꯗꯗꯤ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯌꯨꯝꯐꯝꯗꯨꯅ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯑꯒ ꯗꯤꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯁꯣꯝꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯕ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯦꯟꯇꯣꯛ ꯍꯦꯟꯖꯤꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯗꯗꯨꯗ ꯏꯁꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯈꯤ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯌꯦꯠꯅꯕ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯨꯃꯥꯡ ꯆꯥꯎꯁꯤꯟꯕ ꯊꯨꯝ ꯊꯥꯛꯆꯤꯟꯕꯗꯧꯅ ꯇꯥꯒꯗꯧꯕ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯑꯁꯦꯡꯕꯃꯛ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ 2001 ꯑꯃꯁꯨꯡ 11ꯒꯤ ꯁꯦꯟꯁꯁꯇꯨ ꯂꯥꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯕꯨꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯗꯇꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯒꯤ ꯌꯨꯝꯐꯝꯗꯨ ꯌꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯂꯥꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃ ꯈꯪꯉꯕꯅꯤꯅ ꯑꯔꯥꯟꯕꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯗꯤꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯁನ್ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯖꯅ ꯆꯨꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯦꯅꯦꯁꯟꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯤ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯆꯠꯍꯟꯅꯤꯡꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯕ ꯁꯖꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣই ꯑꯣꯖꯥ ꯄ꯭ꯔꯗꯤꯞꯀꯤꯗꯨꯗꯩꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯖꯥꯔꯚ ꯑꯦꯟ ꯑꯟꯔꯤꯖꯥꯔꯚꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯊꯧꯕꯥꯜꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯂꯦꯞꯄꯗꯤ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯒ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯌꯥꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯌꯦꯡ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯁꯤꯗꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ ꯂꯩꯔꯤꯕ BJPꯒꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯁꯤꯅ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯅꯤꯃꯛꯇ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕ ꯑꯥꯏꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯗ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯅꯝꯗꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯕꯖꯦꯛꯇꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯔꯤꯖꯥꯔꯚ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯟꯔꯤꯖꯥꯔꯚ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯈꯤꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯔꯤꯖꯥꯔꯚꯇ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯃꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯏꯟꯁꯤꯟꯕ ꯌꯥꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯏꯟꯁꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯕꯗꯨꯗꯩꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯃꯨꯠ ꯇꯥꯅ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯕꯁꯤꯡꯗꯨ ꯈꯟꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗꯩꯗ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯔꯤꯀꯃꯦꯟꯗꯦꯁꯟ ꯂꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯀꯃꯤꯁꯟ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯁꯟ ꯀꯃꯤꯁꯟ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯟꯕꯤ ꯂꯥꯡꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯅ ꯈꯪꯇꯣꯛꯑꯒ ꯃꯁꯤ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯇꯦꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯤꯕ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗ ꯏꯁꯨ ꯕꯦꯖ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯍꯧ ꯇꯧꯗꯅ ꯏꯔꯥꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯗꯅ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯁꯤꯅ ꯇꯥꯞ ꯍꯦꯛ ꯄꯥꯏꯈꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯪꯕꯅꯤꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯅ ꯃꯥꯡꯗ ꯇꯥ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯗꯣ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯐꯪꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯊꯝꯖꯔꯒ ꯇꯦꯟꯁꯤꯟꯖꯒꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯆꯔꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯔꯦ
Lengsan biro lengsan amam lengsan yani betul lengsan biro. Ngasi one day discourse on inaccurate census data and demographic imbalance in Manipur. Haiba topic asida resource person sina yamna phajaba humak loinbak paper si akhoi paba mak natraga so taba sida khoi yam nuaiba phongchari aduga ina ha hambada ngasi moderator amasung resource person loinana timbi ba khoi khunopu ai ikai khumja badu thamjage aigi aina sida aigi kano haigada aigi ba opinion khatang ai thamjage wahang maksi ai nasade inaccurate census si masih matang dai khatang aina thamdaning bada 201 si Indo-Naga ceasefire ge akan ba ihom khle anu mani tampaki beri sida sokol nagani haibel sungse masih khoigi makhoi se displace to bire hajuna sele senapati da even Nagaland adu swansi basida matamda akhoi senapati da mi makha unajaba chachai ai mi dudi ai haro jaro Nagani adu da akhoi masi mayum da leram da badagi magi officer senapati chale senapati ge playground ji manangale mai office da ka da akhoi ma unare unakan da magi office ki car gi akhoi base bedding mayam amma thanam me adu akhoi oja sid leba bedding mayam jingji kari gino han hang adu bedding mayam jingje ma do oja hydroponic khan ngai tin jo tampa ka leba khoi sokol Nagani hai leba mayam ni changel la kana ai office da nundang tum cha dun leire lenana senapati ge awang dam sida khoi sang khallaga kem sara kan ja displaced person ni hadra mogo sing si laibu sing se masi tawi hai at the same time Manipur da census tawi 201 sida aduna census tawi matam sida haiba mi sing se census da right hatang re adigi amra Manipur gi so ya lo mayama ade Arunachal Pradesh gi ya lo mayama Nagaland da chenjal e Nagaland su 201 da census tawi adubu 2011 je masisa 201 da laiba Nagaland ki total population je sidagi 2011 to census la handayaba yamjen hande 1000 ge masak da handayaba masi karigino Nagaland da ceasefire to matam sida yam chanjal lai adu census report hapjalle Manipur gi beli de laiba mayam sanga se senapati district chanjal le aluga senapati district chanjal laganda maumaram purul paumata mapungwena masisida angapu phangla masi hapjal lagan se leigi adu 20 matuda saigi khoigi professor Narendra su thambi gi bodo yam phajaba rikone masida khoigi matam de India gi grow rate se India gi onna chana bu grow rate 21% ya adu khosida di ngasai 146 yaw bose masibu chahi taragi manungda da khoigi kopal amana jumbamba nupa nupi amana magi angang ki child issue se grow rate se legen lebada ani gumba sai gi lewe adubu matam akhoi hojiki leiba census 201 sida leisi 1991 adura tawjiba census tagi 201 da laiba missing ji da phangna haiba subdivision mapan especially maumaram pulpamata aduga sunakhanda khoigi chapri karong adagi more adagi gamphalong haiba subdivision mapan sida di anga phangna hengaliniba adu hengapasina masi othokpa yaroidaba inaccurate way aina hajage hai khalisi inaccurate way hajabaduni adu inaccurate way base masigi impact ta akhoigi delimitation tawgani habagi sila all india gona 208 akhoigi delimitation 207 ai sida delimitation anamba station asi loi pangthokre wat horisi north east ki state mari loina Jammu Kashmir haiba wat hobase akhoi haugiba chahi sida khoigi law minister of law gi ayaba loga ba ki president na delimitation commission si seme hai delimitation commission seme aduga
state sing wal hol be se sing asida delimitation tonguna bagi madugi lakoni basis na census asina 201 da madug yumham marga maduda tawgadabni hai adubu 208 da ding saigi khoi matam da oibo bigi matam asida akhoi kano se delimitation tonguna bagi hai ba sing da tonguna bagi tomatam da Manipur gi high court da akhoi gi thaga high court na uji Manipur gi ona de uji hai ba sida inaccurate way sineba khoi gi 201 gi census inaccurate way maram sina census da tobda masi khulong jaroi hadna hai adubu chingi ai mingwana panjatra su ma khai gi yam intellectual ba yam khang hai ba legislature ma se XMP ni ma akan basi ji thara kan da santa da masi delimitation tongona ba kan na masi tohum thoi hai ba gi kano sing se leibani adubu high court ta matamadu da ta ge basi 2026 phawbadi masi delimitation Manipur gi delimitation tawda ba han ado Nagaland ki case na Nagaland da di national ka sarkar ga wari sanaba sila maram marakan sada masi gi solution ma productor ga di delimitation tawda ba hadna san lere aduga Jammu Kashmir su loyal order ge film phatta ba sila maram maraga delimitation tawda ba san tawgana akhoi Arunachal Pradesh su masan su mowang sida san leibani adubu leisi akhoi gi handaki delimitation commission ma Bharat Sarkar na semaga laiba poseda akhoi gi kano se assembly gi amasung parliamentary gi sitse masing kan de hangatab hane gi kano tar chap chana legadabni adugu loina delimitation di tawgadabni sinaba aduna madu Manipur gi report thara bhai adubu mayam senan khangbira mane hande Supreme Court ta ngasi dagi na numit kunyum ki mamang da Supreme Court gi akhoi gi government of India Union government da amasung state sing asida akhoi gi na khoina dagi report pira tharo haire adu hala thakhiba da report samata Supreme Court ta yaw male adu Supreme Court na 14 days gi matamampi 14 days gi matamampi basigi manung seda Manipur government dagi su madu marisi su lai adu Manipur government dagi su akhoi tangnei akhoi gi ba site gi akhoi level site gi sheso gi mage dagi tangnei tangna kan seda Manipur government dagi di hojigi si masi hojikti thabo pangthok tribunal haropadi khitang nungai do ja khangde masi of the record ai thana ai thamjarabada hoigi 2026 phawbadi hanagi high court ki magi order makha leibado aduduna 2026 phawbadi delimitation tawba yadaba habadu Manipur government na madu 2031 sesida census phajana accurate wena sede inaccurate habani accurate wena maduda yam sumna census tawragan seda hoigi delimitation 2031 gi census asida pan tawraga 31 gi matungda delimitation tawba haba si fana recommend tawga thagre haba se from a reliable source khun san phange khun tak na rubadagi si sini aina thamdeling ba sa aduna taseng badi sagi 2001 gi matungda 2014 je masesida census asi amada recensus tongna bana 2011 gi jumhamda 2011 gi census da provisional census data ma bharkyon phongre madu Manipur gi wana Manipur gi GK sungsida Manipur gi mission gi loin hapa ga phongre masinda provisional ba census data ni toimasung 2011 du matung 2014 da census ki timba ma center gi lae aluga khoi gi hojiki si recensus tawre recensus tawba se Manipur gi labor census department information pirame aluga mai hangi matam badi information piram dre census tawba matam seda masida khoi sokol nagagi khoi gi yam chawbe apex underground group amana census live team je masi sida lakador ha bji pautare loina na mapung na mawram pur pamata gi hai mapam sing se masa sida mukhoi lapu matam da corporation amata piganu ne labu ka chalu jum thong so rai ronjalamu ha gan sida census live team jinga sina khoi census toge chaban da amata leitre gan de hujiki yamne factory ba group sina makhoi singa se yam apata ba khoi gi hotel da thamme pija bitak tore a huge amount pi re aduga makhoi na data am puthe
aduga mukun data sida sesang sa uzana thambi chibda sab manaba mong thambase masimuana khoi sema kan piba do data duana puraga sakra puraga saga india yona census se phong e adu direct akogi census phong kan dani madida akogi manipur akomagi census sama 2011 gi census sama lakese lakunipan lisina khaimanga chate motaga mari da akogi mission je chana leire hana masi sinda latest ba akogi finance census report ne santo kan lei adubu hojiki delimitation gi matang asidadi hojiki kano si asman lei adu ngasai ai job kumar ifai president su thamri badoni masi sida akogi akoina akoi hanagi akogi manipur ba all political forum manipur si sina akogi han condemn course masi thadaga di akoi civil society na thabya de hadana alo akoina engage ore akoi chachang akogi concern advocate na sibokoi tanajara kansada hojiki si sana thare aduga mar signatory wana aduga akoina masida CPI and CPIM makhoi jamaja hanagi all political party forum do modun thadaga di condemn course atopna thabya de haibudagi gandoga high court da condemn course thare kadem ko tha matung degi jamu PIL amasung bo khena madur amasung hapchalaga thare adu jamu yamma nungai ba amakhana mitei pangal amakhana koi supreme court da chalakhan sida message da inaccurate ba census 201 da toba amasu 11 toba se message da delimitation toba to honbiganu hadana mana mu asuna kan tharaga le anu hojik je supreme court na thare ba hai hai bu wafam singa se karigumba Union government amasung state government asina karigumba masisida report tharak tagadi documents ngado mari neba documents ngado furnish tagadi court joiba mai badi ama lepagani ha adubu manipur government ge khuna tajabada masi hydro pati kadam phataba malen khale alu manipur government ge na de mana 2030 ge 1 ge census masi loira kan da madu matung da delimitation tongna ba hadana asmana de leira khanje adu aina thamjaba chongli in accurate oi haiba sigi wa phung khatani aduga sese makha ge demographic imbalance ke di ai thamjara roi aduna delimitation si masan to kan da khit mangani mangoi tampak sit handarani chingde hanga kal haibi wa phum natabida inaccurate oi habado madumadi pheng ne habse masigi sugun ba one day academic discourse hagadra masajida inaccurate oi habse masai warep lohon janingi aduga masu warep se lor kan da madu government thabada recommend to view habse masa humble appeal thamdaraga ai wa phum mata asu losindige khulu bu thalse 타겟자리 나 신나 로이 보이더 시광 pumnamak pui kai kham nazari ngasai dagi ngasi gi discourse program si yaujarak pada ai gi khidang observation samtang thamjage akhoi inaccurate haiba aduduga ngasai gi demographic imbalance haiba issue si akhoi na chatpa matamda u masa acho longba upal singje kai su wangdi aduna issue si exactly point na makhtang da khoi punjan na biraga aduda khoi straight tang khoi yawang ba u na masa long da badona akhoi khajidang punjan biraga akhoi hona ning bage pamba phongdok jage loina na akhoi samu gi maya si ani pale amana manato na inthui ba asang ba ngou bu ma ramana hijana ba survival ni na akhoi mangak sammanung da yawi aduna akhoi ngasi gi loop manga na punsil laga sinbiri ba discourse akhoi ge sigumba khanna naina ba program masida hairi ba ngasai gi loop manga sina tongan ba think tank aduga do tank samana tank ani khatang khaido piraga yamne expert oi ba yamne technical oi ba adugumba do tank ta panel ama sembiraga akhoi gi henna phajaba yam details oiraba akhoi gi demographic imbalance aduga akhoi gi census data da inaccurate oiribase masi tongan macha khaido piraga yam details oiba ama khatang mathang gi mifam amadara aduga akhoi gi kari haini atopa public ta akhoi gi discourse to baya ba public domain da thambaya ba ama khatang puthok pirak lagade
hena nungajagane akhoi su karigumba kana da akhoi adum akhoi su yaujage loina na ngasai dagi ahum suba poil ama khangnai poil ani thamjare ahum suba poil ama khangna akhoi gi hojik leiri si kano da demographic imbalance aduga inaccurate oiba census data haibani haiba andi se masi akoina inaccurate haiba potse masidana khara henna akoi lumjanna leijabadang towe haiba census data ji inaccurate oi just akoi ama khaktang decide tobiraba loinana ngasai gi legal akoi gi measures ama aduga akoi social measures ama ngasai tural icl ama si river band ani di leibani na ngasai gi som site legally satana akoi honorable supreme court jore aduga akoi gi som nakana socially hore je phana kuire akoi gi covid ki matek ama gap khaktani leikibasi akoina thengnajaba amadi tajabada adu masidai sida akoina legally tawriba kangbu sina another akoi gi team mama aduga akoi socially sina akoi karom da kana kana leigada mi ama khangna du tengsu thing tengsu adagi legal measures tu legal have su logani somsu tawgani haiba nattaba tongan ba akoi gi yamna ihausi mai pak nanaba akoi gi masina mai pak khiba taragadi akoi gi india pumbada su akoi achauba lesson ama oigadori ne se suppose ai lilong kendra ni ai lo sanjarge ja lilong kendra ni adu akoi thobal amadi kakching da hauji kendra kanu se akoi gi vote lepa yadaba thadabadi yaba outer da leibase akoi na ai su pl thajarge no hona jarure bihar da yam leiramme atop state singda state mari da masi achaubi suji leiba adu makhoina ke do supreme court chatrino ai chalure hangeba chatabi marum sam leiba aduna akhoina chaluragana kadabo kana duino adagi chatabida akhoina kari khudong jaba lowgadage habase masi akhoida yam aruba question oibadagi aisu hando leikhibneba ai matamdugi akhoigi Thoban district dagi candidate mingon hangajarabada dr narana su yam kanna kan momongda akhoi khongjang kano tawdana yam kana demand tawbirame dr loinana Thoban district ki dc oramba akhoigi tamuranjit na su akoi memorandum ga pidana mana dc district magistrate oina yam kana pressure tawbirame adu kasu kana ba phangkhidaba aduna delimitation tawba habase akoi manipuri miyamgi damakta khwaidage soba khudong chaba ma oigani aduna masi delimitation sida akoi masi gumba akoi arana hui myam ama se sum thongna bagi tanja adu loba yagani habagi observance myam ama suggestion myam am leibadagi akoi su dum masai plc akoi thada dana leikhibani aduna akoi su akoi yawba yaba tanja da dum yawjage aduga loinana ngasai gi sigumba loop manga sina hena chauthopi gadra manga si khangna tobi gadra adu ai gidi haiba poil hum si khatang ai gi observance na suggestion loina thamjaraga punamuko amuhana ikai khumna buchari thagatsari koi khana naina ba sigi loisalak poina koi warep kumba somai noi pathokadra pato ai di comment pira roi da yare matam sathen ikai khumna jariba resource person singna thambiramba wafam maduga lengsin biriba punamangna pibiba observation singdu taraba matungda akoi gi waref ahum khak lore dana ingonda hujik pisan birei akoi loriba waref singse mungtang mayami maphamda pathok jarake aduga waref singsigi ayaba yadabagi motu phangok piro yagani na I thajajai ngasi date kun December 2020 da ACOAM-LUP HERICOUN LIPUL UPF amasung UNACSU na sinduna Auditorium of Government Dance College Palace Compound Imphal da pangthokiba one-day discourse on inaccurate census data and the demographic imbalance in Manipur haiba hiram sida miyam ga loinana khana kiba asida makhagi warep sing asi yetna ba yaw amatta yetna ba yawdana amatta oina loki warep sing adudi 2001 amadi 2011 gi census asi lali haibagi scientific oiba khudam changdam leibana
हाइरिबा सेंसस अनि अचिदा युमफम ओइरगा डिलिमिटेशन तौहनदबा अनि सुबदा मतुंग तारकपदा पांगथोकदबा सेंसस सिंबु अचुंब मवोंगदा पांगथोकहनबदा मतेंग ओइनबा अमसुंग मणिपुर थोकलिबा डेमोग्राफिक इम्बैलेंस असिबु थिंगनबा होनबगी साइंटिफिक ओइबा खोंथांग अमा ओइना स्टेट पॉपुलेशन कमीशन सेमदुना मथौ पांगथोकहनबा मणिपुर गवर्नमेंट तक्सिनबा अहुम सुबदा स्टेट पॉपुलेशन कमीशन सेमबगी थबक मतम चाना गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर ना पाइखत पिरक्त्रबा दी मियामगा लोइनना कमीशन असिबु सेमंदुना मथौ पांगथोकहनबा मखा ताबा खोंजंग चंगसिनबा हाइबा वारेप अहुमसी लौरेना कोई ऑर्गेनाइजर लुप मंगागी मफमदगी खंगन बिरै सिदैसदा कोइना हापसन बिनिंगबा सेमदोक बिनिंगबा सिंगदो सजेशन पिबिरागा करिदो यागे दो खनबगी वाफमसी मयामगी मफमदा थमजरी टाइमलाइन हम पीब कौन स्टेट पॉपुलेशन कमीशन सेमबगी थबक मतम चाना हाइबसिदा कोई मतम अमा पलहो हाँ 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 अल्टीमेटम होइबदुना को अदो मतम खरगी ओइना करमाई थम्ब पामी दो आई वाफम हमवक्ति थमजगे को सुमना आईगी मोनी अखोइदा तौब थबकसे ngасai mayamsu yam hainabi matam la kanda tauba do hek si phamgarga tuminna dum leisangiba akoina chathariba line of action si leptana sum chathanabagi sinbagi posak mak iwat wat pa dawna uzai akoina susum uzaba matamda ko matam ama la kanda akoigi observation nam la kanda observation dum tauba observation tu tauba resource person singna akhang ngai singna piramiba motu phajana khangjal leheraga makha taba khari thabak changsan gadagi haibadi adum taudaba adaidi sahi dum adum hogiba mathangi amu adugumbagi observation dm la kanda resource person khara laga dum nganghanba ngangaga taramaga adum tokibagi sigi hainabi ama akoi manipur gi miyam da lei haijagi ai civil society singa zo haijaro manipur gi miyam da lei aba masigi hainabi se thadoksi adaidi aina kitang ngasai mayam na ngang bi giba resource person sing na ngang bi giba tu da aina thamjaning ba wafam mana akoina posak ama kak thamba matamda se sai divided oina ngasai ahan ba ko sing da na pame tam da na pamde pot tham pot chi thambagi mawong se kitang kari haini yamna balance tawraga ani mak sokdaba mawongda thambagi pot oina thamdab se khudam makta dairaga singda sit hengat ki dawre na tampaki mina irang hobodongna ubagi mawongda pot ek thamba leidana ko masi gumagi posen na taba kitang balance tawna nasai koi pradip na su pandiriba argument si tawba matamda akoi gi argument ko loina na akoi gi argument da hena chesan na mapangal kan khadana ba akoi gi reserve kaino ena leiriba singsida akoi voting right ti leiraga election fight tawna bagi right ka matliba sigum ga se puthoga thengna bagi kitang balance oi ba mawongda pot thamba se AST gi matang haira su hek AST da on schedule tribe on ba ga ma he haiba gumba schedule tribe on ba haira di photo wa phama moina salida schedule tribe te kari adu ba wahi sida koina kitang thamba da ko kitang si civil society singna khanda jani ni khanda hanjaningi maramdi wafam mai se ahan ba thamba da kitang slightly kitang kari balance to the sat khargadi yamna one sided oi ba view ma chat khar kanda maduna divided oi rakna bagi lambi madum siame thabak si tawba matamda maduna adum thabak tu hawbagi season nagiba ngasagi title ngasagi ngangi ba wangang duna oppose tawrakna bagi khudong jaba adum pibagi pot amasu dum lei aduna si so akoi munna khangjan minasi aduga thabak tawba matamda ngasi je ai yam nungai je haibagi artha di kai gino bo yam maru oi ba lup manga na punchal laga tawrak pa adubu lup manga na ngasi punchal laga tawri ba thabak sida ai na ngasai haijaba ngasi khak tawraga loisan ba na taba ngasai timeline taw ama time
มาทำอักขระบมาทำสิการให้เสร็จตู้เดินเลียบคิดอะไรหายไปกี่อากีไปดูเนี่ยมาสิกอากีไปเสร็จใครตัวไว้เผาเลยอินโนบุอาคอยนั่นลิซังสินะจัดอะไรอีบัดทับกสิดายุ่มพมวยแล้วก็หายเลยอินเนี่ยอันนั้นมาสิทับกขุดเอาได้ดูกับมายังกีโคเปอเรชั่นซูดาร์การเลยอันนั้นมาสิปุ่นน้ำมักเสลอยน้ำมักสุบสันนี่ยังไงแล้วก็กระมบมองได้จัดอะไรก็เห็นพักก็ได้แก่ไปดูขันสิอะไรดีมาทำมั่มทากเร่งขันลงเฟบรุอารีบอกทาเร่มาทำดูบอกสารการน่ะต่อรักตะเร่ต่อรักตะการแต่ค่อยนำมุกทำอ้ำแต่ไปขันยำตะเร่ก็ดีการีดงตามอาการมาคงจังสันนี่ให้เลยให้เองมาสลามทอกเราอาการมาคงจังสันยำตะเร่ที่เกิดดงตามมาย้ายร้อยสามเนี่ยได้ดิแค่สุการน่ะปวดที่ได้บีปวดดำสุดสัตว์ลีนั่นนะสิ่งกุมมาสิ่งเจ้าทวกแต่นั่นแบบมาสิโอเปนลิขันน่ะไปยาบปวดที่นั่นที่อินเกมราต้องตั้งขันน่ะบิวไอ้จะนี่ไงดีอินเกมรามันนุ่งดะเทงเตียงให้บีกระลุบกิมิวสิงให้บีกระอามุกตั้งปุ่นน่ะพมินน่ะระกะโอ้ยไปยาบทับกเต่าไปยาน่ะบางทีมองแต่ว่าพมจะขันน่ะสิอดุนัตนางากีสมมาตมัมลาการดำมาทีเอกพงบ่ทับกเต่าขนาดนี้มันการดำมาทีพงเดิมเลียบดำโตคีบ่อามามุกลาการเต่าอดุนันเนี่ยคุยปวดมันต้องมีโซลูชันเลยแต่นั่นก็สิดีแต่ปัญหาไม่ยามแต่ทันกันแล้วต้องตัวจะสินั่นเองอันนั้นว่าพมสิในนับสิยามนะมารู้ไว้ว่าลุบมังานะปุ่นฉันบีเรียแล้วก็สังสรรค์วันนี้นะไอ้ดีจำแบบมีโอ้ยมวยนะลำดับมิสเตอร์เลยจะแบบมีโอ้ยมวยนะไอ้อาสาทำจะเกินลุบมังาสิมาพมดะยามนะอจุมบะอามาดีโอ้ยทอกกันแต่บัดทับไปขันลักกันเนี่ยไอ้เมื่อกี้อาเซียนภาษาทำจะระกะอากังนะว่ามาทำระเบาการีตัวละแก่ตัวตั้งยี่ยงเสบพมสิมีอย่างพมจะนงหลังกันจะเกยpara kem tang amuk tang pathok sar ke sang tang pa kamera to off to biro te keno da off to biro state population commission sem bagi thabak